그런가? 자, За адилхан одоо эхэлж байна тийм. 네, 오늘은 욥기 28장을 강의하겠습니다. За өнөөдөр хэлээ Йов 28 дугаар бүлгээр орж ирж байгаа. 네, 욥기 28장은 지혜의 가치입니다. 지혜의 가치. За Йов 28 дээр болохоор чинь мэрэгэн ухааны үн цэн гэсэн агуулга орж ирж байна. 네, 첫 번째 대지는 사람들이 은과 금을 찾느라고 땅을 파고 노력함. За эхний сэдэв. За хүмүүс алт ба мөнгийг хайхаар газрыг өвхөн хичээдэг. 1절로 11절. Нэгээр 11 дэх эшлэл байгаа. 두 번째는 지혜는 땅에서 찾을 수 없음. За хоёрт нь болохоор чинь мэрэгэн ухааны нууц учраас үл олдох. 네, 12절로 14절. 12-аас 14 дэх эшлэл байгаа. 네, 세 번째는 지혜의 가치는 땅에 있는 것들과 비교할 수 없음. За гурав дахь нь болохоор чинь мэрэгэн ухааны үн цэн нь газарт байгаа зүйлтэй харьцуулшгүй гэсэн агуулга. 지혜의 가치는 땅에 있는 것들과 비교할 수 없음. 15절로 22절. За 15-аас 22 дахь эшлэл байгаа. 네 번째는 참 지혜는 하나님께만 있음. За дөрөв дэх агуулга нь болохоор чинь жинхэнэ мэрэгэн ухаан нь бурханд байдаг гэсэн агуулга. 이건 23절로 28절입니다. За 23-аас 28 дээр байгаа. 네. 여기 1절로 11절까지 첫 번째가 이제 사람들이 은과 금을 찾으라고 땅을 파고 노력하고 이거 합니다. За эхний нэгдүгээр агуулгаар орчин хүмүүс тэ мэрэгэн ухааныг хайн газрыг охин эрен хайсан гэсэн агуулга. 먼저 1절로 2절 한번 읽어보겠습니다. За 1, 2 дахь эшлэгийг уншъя. 네, 은은 나는 광이 있고 연단하는 금은 나는 곳이 있으며 철은 흙에서 취하고 동은 돌에서 녹여 얻느니라. Мөнгөний уурхай болон алтыг цэвэршүүлдэг газар зайлшгүй байдаг. Төмрийг шорооноос авдаг бөгөөд зэсийг хүдрээс гаргадаг. Амен. 하나님께서 세상을 창조할 때에 금이나 은이나 동이나 철은 땅 속에 두셨습니다. За бурхан анх дэлхийг энэ ертөнцийг бүтээхдээ тийм ээ алт болон мөнгө болон тэгээ ямар нэг одоо иргэншилт хэрэгцээтэй болох үнэт гэсэн зүйлсүүдийг нь газар дор нуусан байна. 이렇게 귀한 광석들은 땅 속에 두셨다는 겁니다. Өөрөөр хэлбэл чухал юмнуудыг газарт ингээд нуусан гэж. 그런데 사람들이 그 금이나 은이나 동이나 철을 얻기 위해서 땅을 팝니다. Тэгээ хүмүүс харин яадаг лээ. Тэдгээр дээр нуугдлагдсан те алт байна уу, мөнгө байна уу те эсвэл тэр одоо хөдөр байна уу тэдгээрийг олохын тулд газрыг ухдаг. 그 사람들이 그 땅 속에 있는 그것들을 귀중하게 여겨서 그것을 얻기 위해서 많은 시간과 노력을 들이는 것입니다. Хүмүүс харин яадаг гэхээр тэдгээрийг ингээд газарт байгаа тэр зүйлийг олохын тулд маш их хөдөлмөр зарцуулна, цаг зарцуулна, бас дээд хөрөнгөөч гэсэн зарцуулна. 그러니까 우리가 금 얼마나 소중하게 여기는 겁니까? 또 값도 비쌉니다. 금은. Тэгээ одоо ингээд ер нь одоо энэ нийгэмдэр ч гэсэндээ тийм мөнгө алт мөнгө чинь маш үнэтэд орж байгаа. 또 뭐 은이나 동이나 철도 각각 우리 일상생활에 있어서 다 쓰이는 곳이 있습니다. За тэгэн удаа юу гэдгийг энэ тэнд хүн албаа зүйлийг хэрэгцээгээ авъя гэвэл тэдгээрээр бас солиод авч болно. 그래서 그런 것을 이제 구하려고 땅을 깊이 판다는 것입니다. Тэгэхээр тийм учраас тэр одоо хэрэгцээнд хэрэгтэй амьдралд ингээ үн цэнэ өгдөж байгаа энэ зүйлийг хүмүүс олохын тулд яадаг гэхээр газрыг ингээ ухаж байгаа. 그러나 그보다 더 귀한 지혜를 찾으려고는 하지 않는다는 것입니다. Гэхдээ харамсалтай нь ясам нэрэ тэрнээс илүү үнэтэй зүйл нь бол мэрэгэн ухаан харин хүмүүс тэр мэрэгэн ухааныг хайх гээд хичээхгүй байгаа. 뭐 금이나 은이나 동이나 철 이런 것들을 얻기 위해서 많은 수고와 노력을 하지만 정작 그보다 더 소중한 지혜를 찾으려고 하지는 않는다는 뜻입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тэг хамгийн тийм чухал одоо нөгөө нэг алтыг тэр алт мөнгө ч юм уу те газрын доорх баялагийг авах гээд хичээдэг ч гэсэндээ
Тэр дэс чухал зүйлийг авах гээд хичээхгүй наа гэж. 이게 사람들에게 참으로 귀중한 것은 물질보다 지혜입니다. Ер нь бол хүнд одоо хамгийн хэрэгтэй зүйл нь юу гэхээр эд хөрөнгө гэхэлгээр мэрэгэн ухаан хэрэгтэй. 전도서 2장 11절 말씀에 보면은 내가 한 모든 일을 살펴본 적 다 헛되어 바람을 잡는 것이며 해 아래서 무익하다고 그랬습니다. За сургалт номлогчийн ус номны 2:11-ийг харахад тэнцээ юу гэхэлэр чинь энэ дэлхий дээрх бүх зүйл ингээ тийм байгаа боловч хоосон байна гэж хэлсэн. 이 말은 인간의 노력과 성취가 궁극적으로 만족을 주지 못한다는 것을 강조한 것입니다. Тэгээ энэ юу гэсэн утгатай чинь хүний одоо хүч хөдөлмөр гэдэг зүйл нь яаж юм гэхэлэр чинь эцсийн дүндээ хүнд одоо тийм сэтгэл ханамжийг өгөхгүй гэдэг хэлсэн. 이사야 55장 2절 말씀에도 보면은 너희가 어찌하여 양식 아닌 것을 위하여 은을 쓰며 배부르게 하지 못할 것을 위하여 수고하느냐 그런 말씀이 있습니다. За тэгээ дахиад өөр хэсгээр юу гэхэлэр чинь та юунд ингээ та нар юунд те өөрт чинь ингээ нөгөө хэрэг болохгүй одоо цатахгүй зүйлийн араас хөөцөлтөн вэ гэсэн агуулга бас байж. 이 말은 사람들이 그 헛된 것을 추구하는 것을 꾸짖으면서 참된 만족은 하나님께 있다는 걸 가르쳐 주는 겁니다. Хүмүүс болохоор ч хоосон зүйлийн төлөө хөөцөлтөрлөдөг. Гэтэ үүрэндээ жинхэнэ дээр амар амгалан гэдэг зүйл таана гэдэг лээрээ бурханы дотор байдаг аа гэж хэлж байна. 요한일서 2장 15절 말씀을 한번 찾아보겠습니다. 2장 15절 말씀. 네, 요한일서 2장 1-р 15절. Иохан 2-ын 15 дахь эшлэгийг л хайж үзье. 15절부터 17절까지 한번 보겠습니다. За 1-р Иохан 2-ын 네. 15절부터 17절 그죠? 2장 1-р 15절 17절입니다. 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑치 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 속에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로 쫓아온 것이 아니요 세상으로 쫓아온 것이라. 이 세상도 그 정욕도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 이는 영원히 거하느니라. За энэ дээр юу гэсэн чинь ертөнц шийгээд ертөнцид байгаа юмсад бүү дурлаа. Хэн нэгэн ертөнцид дурладаг бол түүнд эцгийн хайр алгаа. Учир нь ертөнцид байгаа бүхэн тухайлбал махбодын хүсэлт ачаал, нүдний хүсэлт ачаал, амьдралын бардамнал нь эцгээс бус. Харин энэ ертөнцөөс ирдэг юм аа. ертөнц хийгээд түүний хүсэлт ачаал өнгөрнөө. Харин бурхны хүслийг гүйцэтгэгч нь мөнхөд оршноо гэсэн. Амен. 이렇게 세상의 욕망은 덧없는 것이고 뭐 가치가 없고 영원한 가치는 하나님의 뜻을 따르는 데 있다는 것입니다. За өөрөөр хэлэх юм бол тэгсэн тийм ээ. Энэ дэлхийн зүйлсүүд дээр нь болохоор чинь те юу байхгүй гэсэн. Төсөл байхгүй гэж хэлж байгаа. Харин бурхан дээр би өөрийгөө гол фокусыг тавиад ирэхлээр энэ дотроос юу авах вэ? Тэгэхээр эндээс би юг авнаа. Сэтгэл хангамжийг авнаа гэж хэлсэн. 그런데 여기 보면은 은은 나는 광이 있고 연단하는 금은 나는 곳이 있으며 이 성경에 보면요. 은을 먼저 기록해 놓은 것이 많아요. 은과 금은 되게 없거니와 은금을 구하지 말라 이런 식으로 사실은 금이 더 비싸잖아요. 그런데 은을 먼저 기록해 놓은 것들이 많아요. 성경에는요. Ингээ харах юм бол нөгөө юу яа гэхээр ер нь бол гэхдээ хүмүүсийн ингээд нэг хэтэрхий үнд тавьдаг зүйл гэж бодглохлээр бид нар мөнгөнөөс илүү болно алт илүү үнэтэй гэж боддог шүү дээ тийм. Харин Библиэлд болохоор алт мөнгө гэж хэлэхээс зүгээр мөнгө болон алт гэж илүүхэн хэлсэн байдаг. тийм. 이 고대에는 옛날에는 이렇게 은이 사용되는 곳이 많았습니다. Тэгээ харин яг л тухайн үед болохоор чинь мөнгийг илүү хэрэгэлдэг гэсэн гэж. 은이 주로 이제 가치 있게 사용된 곳이 어디냐면은 바로 화폐입니다. 돈. Аха. Тэгээ тэр мөнгийг юугаар салдаг гэсэлэр нөгөө хэрэглэгдэх үнэтэй бараа материалын мөнгөөр салдаг гэсэн гэж. 그래서 뭐 메소포타미아나 이집트 같은 데서는 기원전 3000년경부터 은을 교환 수단으로 사용을 했습니다. Тэгээ тэр Месопотам ч юм уу те одоо юу гэдэг манай эртний өмнөх тэр зүйлсүүдэд харах юм бол том тэр одоо хүчрэг байсан улсууд дандаа мөнгө тэр
мөнгөн идэл мөнгө гэдэг зүйлээр бол бүх барааны үн цэнийг ингээд тооцдог байсан байна. 이게 은을 돈처럼 사용했다는 뜻입니다. Өөрөөр хэлбэл мөнгийг одоо юу шиг хэрэглэдэг гэсэн байна тийм. Одоо 그 нэг 고대 тэгэхээр нэг 로마에서도 보면은 은을 그 데나리온이라고 성경에 나오죠. 데나리온. 그 은화로 만들었습니다. тэр динар гэж хэлдэг шүү дээ тийм ээ. Динарыг бас юугаар хийдэг? Тэр мөнгөн зүйлээр хийдэг. 그래서 은은 국제 교역에서도 중요한 역할을 담당했던 것입니다. Тэгэхээр нөгөө нэг одоо эн чинь харж тэр нэг алт мөнгөний мөнгийг бол тийм олон улсын хооронд ч гэсэндээ олон улсын одоо солилцоор тэрийг худалдаа гэдэг зүйлтэй ч гэсэн илүү хэрэгэлдэг гэсэн байна. 그렇게 은이 뭐 물건의 값을 치르는 그 화폐로서의 역할만 한 것이 아니라 그 장신구나 장식품에도 쓰였습니다. За тэгээд зөвхөн тэр чинь зөвхөн нөгөө хэрэглээд зогсохгүй гоёл шимэглэлд бас хэрэгжилж байгаа тийм ээ. 그러니까 뭐 반지나 뭐 목걸이나 팔찌나 이런 장신구를 제작하는데도 은이 널리 사용됐습니다. За жишээлбэл мөнгө, одоо эмэг, бөгж, бугуйч гэх зүйлүүд гэсэндээ мөнгөн эдлэлүүдийг илүү хэрэгэлдэг байсан. 그래서 옛날에는 그 귀족들이나 왕족들의 그 권위나 부를 상징하는 장식품으로도 사용했습니다. За тэгэн гутаа дээр үеийн одоо нөгөө язгууртнууд гэж ярьдаг тийм. Язгууртнуудын тэр юун дээр одоо их язгууртнуудын эрх мэдлийг илэрхийлдэг тэр одоо зүйлүүд байгаа ш. Тэр үед тэрэн дээр гэсэндээ нөгөө нэг мөнгүүдийг илүү хэрэгэлдэг байсан гэж. 뿐만 아니라 그 고대 이집트에서는 그 은은 아주 신성한 금속으로 여겨서 그 제사용품이네 그 제사용품을 제작하는데 활용을 했습니다. Тэгээ бас зогсохгүй дээр үед эртний Египтэд болохоор яадаг гэсэн чинь одоо нөгөө өргөл барьц гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр ч гэсэндээ мөнгө айгүй хуурч ирдэг гэсэн. 그러니까 뭐 신전을 Хотын 장식하 өргөл янз бүрийн өргөлүүд дээр хуурч ирсэн юм 예. шүү. 그 은을 가지고 신전을 장식한다든가 또 재물의 그릇을 만든다든가 뭐 신상의 장식을 하는데 쓰였습니다. Тэгээд одоо юу гэдэг лэр тухайн үед энэ аль зүйлийг шинжилгээр хийхэд ч юм уу дахин нөгөө нэг шинжлэх одоо өргөл барьц барих тэр бүх зүйлүүдээр хэрэгэлдэг гэсэн. 그래서 은은 이렇게 빛나는 성질 때문에 아주 신성함과 순수성을 상징을 했습니다. Тэгээд ерөнхийдөө мөнгө гэдэг зүйл чинь өөрөө юу илэрхийлдэг гэхэл чинь цэвэрхэн байдал, шинэлэг байдал гэдэг гэсэн ийм агуулгуудыг илэрхийлдэг. 그래서 은은 고대에는 이렇게 무역에 이렇게 중요한 교환 수단으로 사용을 했다는 것입니다. За тэгээ бас нэг олон улсын харилцаан дээр тийм ээ. Олон улсын харилцаа, олон улсын худалдаан дээр ч гэсэндээ энэ нь өөрөө маш чухал нэгж болж орж ирж байна. 그래서 아마도 그래서인지 은을 이렇게 먼저 기록해 놓은 게죠. 은과 금은 내게 없거니와 뭐또 Тийм 은이 болохоор одоо магадгүй энэ Библийн бичээсүүдийг харах юм бол мөнгө гэдэг зүйлийг төрүүлж гэсэн байж магадгүй. 여기 1절 말씀에도 은을 먼저 기록했잖아요. 은은 나는 종이 광이 있고 그랬잖아요. 네. За тэгэнгუутаа одоо энэ 28-ын Йов 28 дахь бүлгээс ч гэсэн тэгж хэлж байгаа сте мөнгө гэж хэлж байгаа. Мөнгөний уурхай гэж хэлж байна. 그러나 가치가 있는 건 또 금이잖아요. Я одоо гэхдээ хэлэв харин харах юм бол бодит амьдрал дээр харах юм бол илүү нөгөө нэг одоо юу гэвэл үн цэнтэй гэх юм уу? Тийм зүйлсүүд нь болохоор чинь юугаар 금은 금은 변하지 않기 때문에 이렇게 순수한 믿음을 가리킬 때 금을 많이 비유로 사용했습니다. За тэрнээс гадна яж үлэр чинь одоо нөгөө юун дээр юу лээ мөнгийг бас алтыг ч гэсэндээ явчихсан юм сайн юм. 금은 변치 않기 때문이죠. 은을 그렇죠. 말고. 예. 금은 우리 변치 않기 때문에. 금은 변하지 않기 때문에 우리 믿음이 순수한 믿음을 가리킬 음. 때 정금 같은 믿음이다 이렇게 말하잖아요. Харин тий. Харин эсрэгээр яадаг гэсэн гэхээр алтыг хэдлээ юунд хэрэгэлдэг гэсэн гэхээр алт чинь болохоор чинь одоо хувирдгүй шүү дээ тий. Мөнгө бол хувирна. Гэтэ алт болонгот хувирахгүй болоо гэхээр Библиэлд алтыг юутай зөвлөж байгаа гот чинь итгэлтэй. Алт мэт одоо тий ийм итгэл гэх мэтчлэн. 그러니까 뭐 금이나 은이나 뭐 철이나 다 우리 인간 생활에 있어서 다 필요한 그 물질들입니다.
Гэтэ хэдүүлээ харах юм бол бидний одоо амьдралд хэрэгцээтэй гэх юм бол мөнгө гэдэг мөнгө эдлэлч хэрэгцээтэй, алтан эдлэлчсэндээ хэрэгцээтэй байгаа. Аль аль нь. 그러나 아까도 말씀드렸듯이 그보다 더 귀한 것은 바로 뭐냐면은 지혜라는 것입니다. Гэтэ хэдүүлээ сая чи хэлсэнчлэн тэгвэл тэрнээс илүү чухал зүйл нь юу вэ гэсэн чинь мэрэгэн ухаан гэж тий. 또 3절 말씀 봅니다. За 3 дугаар ишлэгийг л харъя. 예, 사람이 흑암을 파하고 끝까지 궁구하여 음해와 유암 중에 광석을 구하되 그랬습니다. Мгм. За 3 дээр тэрээр 3 гэж юм уу саний? 3절이요. Тэ тэрээр харанхуйг эцэслэж харанхуй ба өвхлийн харанхуй дунд хүдрийг хамгийн зах хязгаараас хайдгаа гэсэн. Амен. 우린 다른 성경에 보면 뭐라고 기록되어 있냐면 사람은 어둠을 뚫고 모든 것을 끝까지 탐지하여 어둠과 죽음의 그늘에 있는 광석도 탐지하되 그랬습니다. Мгм. За тэгэхээр 아, 방금 그 3절도 똑같은 거 네, 똑같은데 같이? 이제 우리나라 성경에 보면 개역 성경이 있고 개역 개정이 있는데 개역 개정은 그러니까 후에 나온 음, 성경이거든요. 그건 조금 약간 풀이해서 이제 쉽게 음. 써놓은 거예요. 하여튼 여기 네. 보면은 뭐가 문제냐면은 그 옛날 성경 뭐 음해와 유암이라고 그러는데 음해와 유암을 이제 뭐라고 풀이해 놨냐면 어둠과 죽음이라고 풀이해 놨습니다. 음. За тэгвэл энэ дээр харах юм бол нөгөө нэг харанхуу болон өвхөл гэсэн агуулга хоёр гарч ирж байна тийм ээ. 이게 사람들이 금과 은과 동과 철을 얻기 위해서 어둠을 관계하지 않고 아주 연구하면서 이런 흑암 중에서 어두움 중에서도 그 광석들을 구한다는 것입니다. Мгм. Тэгээ юу яаж юм гэхэл чинь хүмүүс тэр одоо юу хүдэр гэж юм тийм ээ. Хүдрийг олохын тулд яг гэсэн бэ? Харангуйгаас тэр өвхлийн харангуй руу хүртэл ордог гэж. өвхлийн юуг олохын тулд тийм. хүдэр 이런 гэдэг зүйл үү? 광석들은 땅속 깊이 있기 때문에 그것을 얻기 위해 사람들이 땅속 깊은 곳까지 파고 들어갑니다. 그런 수고와 노력을 아끼지 않는다는 거예요. За тэгэнгүүт хүмүүс хэлэхлээр чинь тиймэрхүү юунуудаа юу гэдэг лээ? Одоо нөгөө нэг амьдрал хэрэгтэй зүйлийг олохын тулд тий аюулагч сүмэл тоодог гэж. 근데 이들이 이렇게 세상의 재물을 얻기 위해서는 생명을 내놓고 노력을 한다는 것입니다. Тэгэхээр хүмүүс яадаг гэхэлэр чинь юуг олохын тулд одоо нөгөө нэг юу лээ? Өөрт нүдэнд харагдах тэр зүйлийг олохын тулд амиа ч гэсэндээ тавиад байгаа гэдэг. 이게 사람이 죽음의 위험을 무릅쓰고 광석을 찾는다는 말은 인간의 탐욕과 노력의 아주 극한을 보여주는 것입니다. За тэгэнгүүт хүн энэ дээр харахад чинь хүн одоо нэг аль нь чухал вэ гэдгийг ойлгохгүйгээс болоод тий зөв бурууга ялгахтаа хүртэл яадаг вэ? Юу яагаад гэдэг? Зөв бурууга ялгахтаа зөв бурууга ялгахгүй тохиолдол бас байдаг. 동시에 이 지혜는 인간의 힘으로 얻을 수 없음을 강조하는 그런 상징적인 표현입니다. За мөн түүнээс ахах юм бол энэ мэрэгэн албан гэдэг чинь яагаад гэсэн бэ? Хүний хүч хөдөлмөр олдохгүй зүйл гэж юм тийм ээ. 사람의 사는 것이 재물에 있는 것이 아니라 하나님의 말씀에 있다는 것을 마태복음 4장 4절에도 말하고 있습니다. За тэгээд бяшин дээр юусэнтэй хүний одоо амьдрах нь те өөрийнх нь хоцоолоос болдоггүй харин Бурхны мэдэл байдаг гэж хэлсэн. 그다음 4절 말씀 봅니다. За дөрөвдүгээр бичлэгийг харъя. 사람이 사는 곳에서 멀리 떠나 구멍을 깊이 뚫고 발이 땅에 닿지 않게 달려내리니 멀리 사람과 격절되고 흔들흔들 하느니라 그랬습니다. За дөрөвөр тэрээр хүмүүсийн оршин суух газраас хол уурхайн нүг ухдаг бөгөөд тэр нь хүний хөлд мартагдсан байдаг. Тэд хүнээс хол цааш нааш дүүжлэгдэн савладаг. 이것도 사람들이 이렇게 금은동철의 그 광석을 얻기 위해서 사람이 사는 곳에서 멀리 떠나서 구멍을 뚫고 땅속으로 들어간다는 거예요. Эндээс харах юм бол хүмүүс гэсэн би алт болон мөнгийг хайхын тулд
хүмүүсийн амьдардаг газраас хол очоод тийм газрыг нь ухаад ингэдэг гэж байна. 그리고 그 구멍에 줄을 메어 놓고 그 줄에 달려서 발이 땅에 닿지 않게 아주 위태하게 내려간다는 것입니다. Мгм. За тэгэн гол та тэд нэр яа гэсэн бэ? Ийм олсноос дүүжлэгдэнэ ч тийм дүүжлэгдээд доош ингээд бууна гэж хүний хөл хүрэхгүй газар руу бууна гэсэн. 자, 이렇게 이 세상 사람들은 이렇게 광석을 얻으려고 인간이 사는 그 동네에서 멀리 떨어져서 아주 그 단절된 곳까지 가서 생명의 위협을 무릅쓰고 땅속으로 들어간다는 겁니다. Мгм. За тэгэн гол хүмүүс болохоор тийм одоо тэр хэрэгцээний зүйл олохын тулд бүр одоо хичээлтийг бол маш хийдэг гэж байна тийм. 또 아주 전심전력으로 노력을 하지만 그보다 더 귀한 지혜를 찾기 위해서는 그처럼 노력하지 않는다는 것입니다. Гэхдээ хүмүүс яадаг вэ? Энэ мэтчлэн туйлаас хичээдэг хэрнээ а тэр мэрэгэн ухаанаас тэрнээс чухал байгаа мэрэгэн ухааныг хайхгүй наа гэсэн тийм. 오늘날 세상 사람들도 그렇습니다. Өнөөдөр 뭐 ч гэсэн одоо ч гэсэн тийм байх шиг байна. 세상 물질을 얻기 위해서는 아주 그 위험도 무릅쓰고 자기의 모든 수고와 노력을 다 기울입니다. Тэг хүмүүс яшил чинь дэлхийн одоо тэр тэг энэ дэлхийн зүйлийг олохын тулд өөрсдийнхөө байгаа бүх юма тавиад явж байгаа шиг байна. 그렇지만은 믿는 일 하는 데는 그렇게 힘쓰지 않는다는 거예요. Гэтэ эсрэгээр нь харах юм бол тэр нөгөө итгэл гэдэг зүйл дээр яаж юм бэ? 그러면 Итгэлийн 뭐가 더, хичээл ингээ өгөхгүй 예. байгаа. 그러면 물질이 더 소중합니까? 아니면 믿음이 더 소중합니까? Тэгвэл бид нэр харах юм бол одоо нүдэнд харагдаж байгаа тэг эд зүйл илүү чухал юм уу? Эсвэл итгэл илүү чухал юм уу? 뭐가 더 소중하죠? Аль нь илүү чухал гэж бодож байна? 물질이 더 소중한 게 아니라 믿음이 더 소중하잖아요. Тэгээ итгэл нь илүү чухал шүү дээ, тийм ээ? Байна уу? Юу 뭐라죠? хөшлөхтэй 학교? 9903 би дугаар явуулчих. 응? 한분 들어오셨죠? Nee, 한분 들어오신 예. 누구 자, 박신 한, 메시지 올렸다 하면 저. 환자분인가? 아, 판정이 들어오셨습니다. 예, 예. 우리가 특별히 우리 성도들은 세상의 물질보다 먼저 하나님을 구하고 또 하나님의 말씀대로 사는 믿음으로 나가야 됩니다. За тэгэхээр бид нэр яах ёстой вэ гэх юм бол эд зүйл гэхээслээр итгэлийг илүү чухал тооцохдоо чухал тооцохын тулд итгэлийг өгдөг тэр эзний үгийг илүү нөгөө нэг анхаарах нь чухал болоод байна. 근데 세상 사람들 이렇게 금과 은과 동과 철 이런 걸 얻으려고 그 자기의 모든 노력과 수고를 아끼지 않고 힘을 쓴다는 것입니다. Тэгээ хүмүүс харин яадаг гэхээр тэр алтан мөнгө гэдгээр зүйлсүүдээр илүү анхаарал ирэхлээр тэднээс нүг тий юу их гэдэг юм. Нэгдүгээр өөрийнхөө тэр үнэтэй цагийг үнэтэй тэр эд зүйл эд бие махбодыг ч гэсэндээ ердөө хайрлахгүйгээр тэрийг авахгүй л бүх юм тавьж тавих гэдэг. 그 이집트 사람들은 고대로부터 그 시나이 반도 지역에서 광석을 캤다고 합니다. 이집트 사람들은요? 예, 이집트 사람 옛날부터 그 시나이 네. 반도, 뭐 성경에 나오는 시나이 반도에서 광석을 캤다고요. 신하의 반 신의 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 광야 알잖아요. 그 시나이. 시나이 그 모세가 저 네, 십계명 시나이 산. 예, 예, 예. 그 반도를 말하는 거죠. 아, 그럼 죄송해요, 목사님. 이집트 사람들은 뭐 시나이 산을 그러니까 어떻게 하시나? 옛날에 이집트 사람들은 그런 그 시나이 반도 지역에서 그 이런 금과 은과 동 이런 광석을 캤다는 것입니다. 음, 이집트 хүмүүс болохоор урд нь одоо бас ялгаа юм олборлолт хийдэг байсан юм шүү дээ. Тэгээ тэд нэр хаанаас олборлдог гэсэн Синай уулын тэр ойролцоогоос олборлдог гэсэн юм шиг байна. 근데 그곳은 어떤 지역입니까? 바로 아주 강렬한 열기와 또 건조한 바람, 또 물의 부족 이런 것으로 인해서 아주 큰 고난을 야기시키는 지역이었습니다. Тэгэхээр тэд нар нь болохоор ч нөгөө нэг одоо юу яаж байгаа.
Яг төлөө тэд нар нь болохоор нөгөө нэг нэгэн одоо тийм тухайн үедээ э, маш нөгөө тэр алт болон мөнгийг авахын тулд хичээх хүчээр илүү тийм хүч хөдөлмөр гаргадаг гэсэн тийм одоо газар нутаг гэж яриад те. 그러니까 그런 지역에서 광석을 캐려면은 얼마나 육체적으로 힘들었겠냐는 말입니다. Тэгэхээр тэгэж ингээ харах юм бол яаж вэ чинь хичнээн нөгөө нэг хэцүү те. Яг би юуны хувьд бол маш ингээд амаргүй байгаа даа те. 그래서 그 광석을 캐는 중에 목숨을 잃는 일도 많았다고 합니다. За тэгэхээр тэндээс харах юм бол нөгөө нэг тэр одоо тэр нөгөө газрын баялагийг авахгүй зүтгэж яагаад тийм амьд алдсан тохиолдол ч гэсэн олон байна. 뭐 오늘날처럼 이렇게 뭐 기계가 있는 것도 아니고 순전히 그 몸으로 일을 했기 때문에 위험도 많았습니다. За тэгээд угаасаа биеч золиод тийм юугаач золиод эрүүл мэндээч золиод ингээ авч байгаа маш ингээ амаргүй. 자, 이렇게 아주 험난한 그런 그 광석을 캐기 위한 과정을 묘사함으로써 욥은 하나님께로부터 비롯되는 그 참 지혜를 얻기라는 것이 한층 더 힘들다는 것을 말하고 있는 것입니다. За тэгээд йогийн хувьд болохоор чинь ингэж нөгөө нэг тийм хэрэглээнийхээ дагуу хэрэглээндээ хэрэгцээтэй зүйлийг аавна гэдэг нь бол юутэй маш тийм амар биш гэж. 우리가 아, 세상의 물질보다 하나님의 말씀을 얻기 위해서 모든 수고와 노력을 아끼지 않아야 됩니다. Тэгэхээр бид нар яах ёстой юм бэ? Энэ дэлхий дээр тийм энэ дэлхийн зүйлсүүдийг бид нар яах ёстой вэ? Олохын тулд өөрийнхөө эд хөрөнгө, эрүүл мэнд тийм тэдгээр зүйлсүүдийг ингээд одоо юу авахгүй байх хэрэгтэй. 그러, Одоо нөгөө нэг тийм золихгүй байх хэрэгтэй. 그런데 세상 일에는 아주 열심히 내면서도 믿는 일에는 힘쓰지 않은 사람은 그건 믿음을 쓰지 않은 사람입니다. Хэрвээ тэгэх юм бол яах вэ? Э, Бид нэр тэрийг юу яах ёстой? М, 그들은 итгэлийнхээ үйлс дээр хүчээ гаргах хэрэгтэй байдал чинь эсрэгээр нь тийм өөрийнхөө итгэлийн биш зүйл дээр ингээ хүчээ гаргаад иж болохгүй. 그들은 이런 그 금과 은을 얻기 위해서도 멀리까지 떨어져 있는 곳도 멀다 하지 않고 가서 그 온갖 더위와 그런 그 고된 것을 다 무릅쓰고도 그것을 얻으려고 하는데 우리는 과연 믿음을 지키기 위해서 얼마나 힘을 쓰고 있냐는 겁니다. Тэгээ бид нэр хүмүүс хүмүүс болохоор чинь амьдралдаа хэрэгтэй зүйлийг олохын төлөө маш их хичээж. Харин бидний хувьд яаж юм бэ? Хэдүүлээ чинь тий амьдралд хэрэгтэй зүйл гэхээс илүүгээр тэр одоо юун дээр юу гэвэл амьдралд хэрэгтэй гэхээс илүүгээр ихтгэлд маань хэрэгтэй зүйлийг ингээ хайч. 뭐 예로 말하면은 무슨 뭐 맛있는 음식을 먹기 위해서 어디 유명한 음식점 있다 하면은 아주 멀리 떨어져 있는 것도 멀다 하지 않고 거기까지 자동차를 운전해서 가서 그 음식을 사 먹습니다. Тэгээ хүмүүс яадаг гэхээр нөгөө нэг өөртөөхөө ирсний төлөөтэй янз бүрийн ингээ хийдэг, идэж уух юм авахд ч гэсэндээ. 그런데 육신의 음식도 이렇게 맛있는 걸 먹기 위해서 멀리까지도 수고를 아끼지 않고 가는데 영의 양식을 먹을 수 있는 교회는 그렇게 멀다고 가지 않으려고 하는 사람들이 많아요. Тэг хүмүүс ялангуяа нэг амттай юм идэх гэх юм бол хаана амттай юм бэ? Юу байна гэдгээс харж хагаад тэрнээс нь ч гэсэндээ нөгөө нэг авахын тулд нэлээд хол зам ичсэн туулахын тохиолдол байдаг. Тэгэх юм бол хэдүүлээ тэндээс юу мэддэж болох вэ гэхэлэр чинь хүмүүс одоо юу гэдэг те тэгж хэрглэж бол хүмүүс одоо юу гэдэг өөрсдийнхөө амттай зүйлийг авахын тулд идэх зүйлийг авахын тулд хүртэл ингэж хийж байгаа шиг бид нэр явах хэлж байгаа хийдэг хэрнээ бодит амьдрал дээрээ юу яадаг махбодынхоо хэрэгцээг хангахдаа тэгдэг хэрнээ яг нэг сэтгэлзийнхээ хэрэгцээг сүнсний хэрэгцээг хангахын тулд болонгод чинь ерөөсөө ингээд нөх хүчилсэл гарахгүй гэж. 근데 이것은 하나님 앞에서 양심을 쓰지 않는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл энэ нь болохоор ч юу гэсэн утгатай хэлээ. Бурхны өмнө би тэ одоо нөгөө зөвхт байдалтаар ингээд юу хүчил гарахгүй гэсэн үг. 오히려 복음을 위해서 주님을 위해서 말씀을 지키기 위해서는 모든 노력과 수고를 아끼지 않아야 됩니다. Тэгээ хүмүүс яах вэ? Эзний өмнө
Тэр сайн мэдээ те одоо бүх зүйлийг бид нэр захихын тулд бүх хичээл зүтгэлийг гаргах хэрэгтэй. 그다음에 5절, 6절 한번 보겠습니다. За ядлаа 5 болон 6 дугаар ишлэгээ дахиад харъя. 네, 지면은 식물을 내나 지하는 불로 뒤집는 것 같고 그 돌 가운데는 남보석이 있고 사금도 있으며 그랬습니다. Мгм. За 5 6 дээр газраас хоол а, хүнс хоол хүн гарч ирдэг бөгөөд хоол хүнс галаар галаар мэт дор доторх нь хуйлралд нь түүний чулуунууд Индранилын их болог бөгөөд шороо нь алт бүлгөө гэсэн. Амен. 네, 여기 지면은 식물을 내나 이 말은 보면은 사람이 일상생활에 필요한 그 식물을 하나님께서 지면에 나게 하셨습니다. За 땅- тэгэнгүүт өөрөөр хэлбэл энэ дээр яаж юм гэхэл чинь а, хүмүүс яадаг вэ? Одоо тэр нөгөө нэг авч байгаа зүйлүүдээр нь яригдаж байна тийм ээ. 이게 우리가 뭐 먹을 수 있는 식물을 보통 하나님께서 땅에, 이 지면에 나게 하셨다는 것입니다. За ерөнхийдөө бол бидний иддэг хоол хүнсийг бурхан яадаг юм. Өөрөө газраас сургуулдаг гэсэн тийм ээ. 그래서 누구나 뭐 조금만 노력하면은 그런 것들을 쉽게 얻을 수 있습니다. Тэг хүн жоохон хичээгэл юм бол тэдгээр зүйлсүүдийг хангалттай олох боломжтой. 그러나, Хоол хүнс юм биш чи Библиэд хүн гэсэн үг. Аха. 네, 그러나 생활 필수품이 아닌 금은 보석은 땅 속에 감추어 놨습니다. За харин бас яасан гэхэлэр чинь газар одоо би жоохон хичээх газар аяндаа өөртөө биднэрт хэрэгтэй зүйлийг өгнө гэж. Гэхдээ хүмүүсээ тэгэхээр тэрнээс илүүг авах гээд ингээ хичээгээд гэсэн. 그것들은 우리 인생에 꼭 필요한 것도 아닌데 사람들은 그것을 얻으려고 더욱 많은 노력을 합니다. Тэгээ хүн болохоор чинь яг гэхээр хүний амьдралд тэр одоо яг гэсэн дээрээ алт мөнгө гэдэг зүйл чинь хүнд заавал хэрэгцээтэй бүр тийм амин хэрэгцээний зүйл бол биш. Гэхдээ хүмүүс тэгсэн чсэндээ тэрийг авах гээд ингээ хичээгээд улаарай. 여기 보면 지하는 불로 뒤집는 것 같다고 그랬습니다. За тэгэнгүүт үссэн юм бэ? Газрын их булга гэсэн тий. 이 땅 속에 있는 뭐 남보석이나 사금을 캐는 일은 마치 그 불로 뒤집는 것처럼 아주 무섭고 위험한 일이라는 것입니다. За ер нь бол одоо газар дор байгаа зүйлсүүдийг гаргаж ирнэ гэдэг нь юу вэ? Яг утгаараа бол амар зүйл биш, аюултай зүйл гэсэн. 남보석은 이제 보통 이제 요즘으로 말하면 사파이어, 보석 중에 사파이어 그런 겁니다. Тэгээ энэ дээр болохоор чинь индранил гэж гарч байгаа тий чулуутай. 그런데도 사람들은 아주 호화롭게 사치하고 장식하기 위해서 위험을 무릅쓰고 그것들을 캐내려고 수고한다는 것입니다. За гэхдээ тэгсэн чинь заавал амин хэрэгцээтэй биш байлаа ч гэсэндээ хүмүүс түүнийг авах гээд хичээж байгаа. 이거 사실 그렇잖아요. 뭐 무슨 목걸이나 뭐 보석 목걸이나 뭐 귀걸이나 뭐 팔찌나 이런 것들은 그렇게 뭐 우리가 없어도 뭐 사는데 아무 지장이 없는 것입니다. Тэр утгаараа биднэрт одоо юу гэдэг тэр зүйлсүүд байлаа гэд одоо юу гэдэг энэ индранилыг ч юм уу те одоо яг энэ эрднийг одоо нэг гэлэлцдэг юм чулуунууд байгаа тийм шүү дээ те ийм зүйлсүүд бид нэр байсан ч байгаагүй ч ингээ хүн олон амьдрна. 그런데 그것을 얻으려고 아주 죽음을 무릅쓰고 땅속에 들어가서 캔다는 거예요. Гэхдээ харин энэ дээр яана гэсэн бэ? Хүмүүс гисэн ч гэсэндээ түүнийг авах гээд ингээ туулаас хичээгээд байгаа. 그 여자들이 뭐 장식하는 뭐 귀걸이나 목걸이나 이런 그 팔찌나 이런 것들 그런 것들을 얻기 위해서 이렇게 많은 그 위험과 수고를 아끼지 않고 나간다는 것입니다. Тэгэхээр хүмүүс тэрийг яадаг гэсэн бэ? Бүр одоо нэг гам юу л хараа яахгүй тэрийг олохын тулд одоо тэр юугаа юу лээ амиа ч гэсэн хамгаалдаггүй ч тий амиа ч гэсэн хамгаалдаг. 우리는 그런 열심을 어디다 써야 될까요? Тэгвэл хүмүүс тэр аваад тэрийг хаана хийх юм болов? 바로 믿는 일 하는데 그런 열심을 써야 될 거 아니겠습니까?
Тэгвэл бид нэр тэр хүчийг бол өөрөөсөө хүмүүс ийм зориулж байгаа бол хэдүүлээ хүчээ юу зориулах хэрэгтэй юм бэ гэхээр бид нэр итгэлийнхээ тал дээр зориулах хэрэгтэй гэсэн үг. 이게 세상 것을 위해서는 이렇게 막 목숨도 아끼지 않을 정도로 열심히 이렇게 노력을 하면서 믿는 일 하는 데다가는 전혀 노력하지 않는다면은 그 어떻게 하나님 앞에 복을 받을 수가 있겠습니까? Тэр бид нэр одоо нөгөө тий хүмүүс өөрөөсөө их ерөөлөх дуртай. Гэтэ ерөөлөх дуртай хэрнээ яг тэр нэг ерөөлийг өгч байгаа, өгөх гээд байгаа бурхан руу хандахгүй байгаа. Тэгсэн мөртлөө яаж ерөөлийг авах юм бэ гэж. 네, 그다음에 7절로 8절 보겠습니다. За 7 8 дэх эшлэгийг харъя. 예, 그 길은 솔개도 알지 못하고 매의 눈도 보지 못하며 위험스러운 짐승도 밟지 못하였고 사나운 사자도 그리로 지나가지 못하였느니라 그랬습니다. Мгм. За тэгвэл энэ дэр юу гэж байсан бэ? Тэгэхээр а жимиг нь махчин шууд мэддэггүй тасын нүдч түүнийг хараагүй бардам бардам маратнууд түүний дээг бүр гიშгээгүй арслангууд ч түүгээр явж өнгөрөөгүй юм ба гэсэн. 네, 그 이게 멀리까지 밝히 볼 수 있는 그런 솔개나 매의 눈도 금은 보석 있는 지하는 보지 못합니다. За тэгэнгუთ одоо энэ дээр харах юм бол тийм ээ тэр одоо тэд нар ингээд хичээж байгаад аваад тэр эрднийг ингээ авлаа гэж зүйлээ гэж бодъё л доо. Гэхдээ тэрийг хинч харахгүй гэж. 또 사자와 같이 아주 강하고 용맹스러운 짐승도 그 길을, 즉 지하를 지나지 못했다는 것입니다. За тэгэнгუთ тэдний тэр олох гээд хичээж байгаа тэр одоо ухаад авах гэж байгаа тэр ингээд нөгөө одоо манай харал тэр газар болгогдсон байгаа агуурхан зүйлсүүд энэ тэднийг яах вэ гэхээр хинч олохгүй гэж. Одоо тэр арслан шиг те ийм хамгийн хурцнуудтай хамгийн тийм нөгөө нэг хэцүү газараар ордог хүмүүс ч гэсэндээ тэрийг олохгүй гэж. 여기 그 솔개는 아, 그 사람보다 약 20배 가까이 아주 뛰어난 시력을 가지고 있다고 합니다. 술. 솔개, 솔개. 음. 솔개가 뭘로 번역돼 있어요? 그래서 여기 솔개 арслангууд. 솔개가 그 8절에 있는 거죠, 목사님? 7절 솔개. 7절에 있는 게, 음. 저기 솔개는 그 새 종류죠. 새죠, 조류. 새. 네. 그죠, 조류. 매 종류 뭐 그런 거예요, 매. 예, 예. 그 죽은 시체에다가 와서 먹는 게. 그 왜 몽골 같은 데서도 보면은 그 손에다가 이렇게 놓고서는 뭐 사냥하는 그 있잖아요, 매. 막 날아가서 그 잡아오고 하는 거 있잖아요. 네네네네네. 그런 종류죠, 매. 네네네네. 여기다가 고기 먹는 새로 되어 있어요. 응? 뭐랄까요? 육식 새로 되어 있어요. 그러니까요. 그게 이게 시력이 좋다는 겁니다. 그러니까 음. 솔개 시력이 Тэгэхээр 사람보다 махчин шууд чинь яадаг гэсэн чинь тэр одоо тас шуу жишээлх юм бол тас шуу яадаг гэхээр тас шууны нүд нь маш хурц гэж байна тийм. 사람보다 한 20배 정도가 뛰어난 시력을 갖고 있기 때문에 최대 약 8km 정도 떨어진 곳의 먹잇감도 식별할 수 있다고 합니다. За тэгэнгუთ ерөнхийдөө бол нэг 80kg요? 8km. 8kg. 8 км-ийн цаана хажсан хардаг гинэ бүр. 왜 그 몽골 초원에서 보면 그 매 가지고 사냥하잖아요. 그죠? 네, Монголд 네. ч бас манайд нэг тассаас илүүгээр нөгөө шогор шүү байдаг тийм. 그 매들이 멀리 있는 먹잇감도 잘 분별해서 가서 잡아온다는 거예요. Тэгээ тэр 시력이. одоо тас шууд ч гэсэн бол тийм хурц харц биш хараа сайтай байдаг. Гэхдээ тэрийг яадаг гэхээр юу яадаг вэ чинь тийм тэр хараа сайтай хичнээн тийм шуу байсан ч гэсэндээ тэднийг ухаж орсон тэр газруудыг олж харахгүй гэж. 우리가 듣기에도 그 몽골 사람들이 시력이 좋다고 들었습니다. Тэгэнгუутаа тэд одоо үргэлжлэл тэдний тэр хурц хараанууд нь ч гэсэндээ одоо харахгүй гэж.
보통 뭐 1.5에서 2.0은 뭐 보통 된다고 그렇게 들었어요. 사- 어떻습니까, 요즘? Монгол хүмүүс ч гэсэндээ хараад тэрийгэ дагаад нэг тал гэдэг утгаараа хараа их сайтай гэдэг тийм. 그래서 몽골 사람들 보면은 안경 쓰는 사람이 그렇게 많지 않은 것 같더라고요. Оо, Монгол хүмүүсийнх юм бол нэг юутай юу лээ нүдний шилтэн хүмүүс баг ховор идвэл манайханд. 시력이 좋으니까. Харцаа хараа сайтай гэдэг тийм. 한국 사람들은 안경 쓰는 사람이 많습니다. Тэгээ солонгос хүмүүсийн бодлохоор чинь нүдний шил их зүүдэг гэж байна тийм. 뭐, 그래서 시력이 좋질 않아서 그 안경들을 많이 쓰고 있습니다. За тэгэн бол нэг солонгос бодлохоор чинь илүү хараа жоохон сул гэж үздэг та. 그런데 뭐, 들리는 말에 의하면은, 몽골 사람들은, 일부는 그 이제 초원에 살다 보니까 이렇게 시력이 좋아서 뭐 한 3.0까지도 이렇게 시력이 나온다고 그래요. Монгол 사람들이요? 예, 그렇다는 말이 있어요. 3.0. 보통 이제 그 우리나라 같은 데서 보면은 시력은 한 1.5 정도를 평균으로 보거든요. 근데 1.5까지 그 되는 사람이 별로 없어요. 대부분 그럼 그 시력이 그렇게 안 좋다는 뜻인가요, 목사님? 시력 좋아야 저도 뭐 0.8, 1.0 뭐 이 정도밖에 안 되는데 네. 근데 보통 3.0이면 0.3이요? 3.0 그러니까 어마어마하게 작은 것도 다 볼 수 있다는 것이죠. 3.0이면 멀리까지도. Одоо тэр нэг солонгосод болохоор чинь жишээлх юм бол 0.8 гэсэн юм ер нь хараа сайтай хүн гэхэд 0.8 тийм ээ л та. Тэгсэн чинь монголчуудыг болохоор хараа сайтай гэдгсэн чинь юу гэх монголчуудыг хараа сайтай гэдгсэн чинь 3.0-ыг хүртэл хардаг гэдэг. 3.0 гэдэг чинь харааны нэг одоо юу юм шүү. 3.0 бол чинь хараа муутай биш. Муутаар орохгүй юм аа. 사람은 아무리 시력이 Ямарчс 좋아도 3.0-ыг хүртэл хардаг гээл тэгч. Тийм сайн гэж үздэг гэдэг ч. 사람은 아무리 시력이 좋아도 한 2.0 정도면 굉장히 좋은 건데 매는 뭐 그보다도 우리보다도 뭐 20배 정도가 더 시력이 좋다는 말입니다. Аа. Тэгэхээр нөгөө нэг одоо солонгос хүмүүсийг бодох юм бол одоо илүү юутай гэсэн үг байхгүй юу? Илүү 근데 нэг хараа сайтай л гэж хэлэх гэдэг юм л да. 여기서 말하고자 하는 건 뭐냐면은 그 솔개가 이렇게 시력이 좋아서 멀리 있는 것도 다 먹잇감도 찾아낼 수 있지만 땅 속에 있는 금과 은과 보석은 보지 못한다는 것입니다. Аа. Тэгэхээр хүмүүс одоо хэлэх гээд байгаа гол зүйл нь болохоор чинь тэр тас шууны нүддэл хэлээд яриад байгаа хгүй тас шууны нүд шиг монголчуудын хараа бас сайн байдаг гэсэ гэж ярьж байгаа. Тэгэн гутаа тэрэн шиг тий гэтээ тийм хараа сайтай тэр шуугч гэсэндээ одоо энэ нөө библиэр гарч байгаа шиг хүмүүсийн тэр үйлслүүдийг тий ухаж байгаа тэр зүйлсүүд нь харж чадахгүй байна гэдэг нь тий. 또 짐승들 아주 사나운 짐승들 뭐 사자나 호랑이라는 이런 짐승들도 그, 그 지하 예? 사람이 파는 그 지하를 지나지는 못한다는 것입니다. Мгм. Тэгээ одоо тэр хүмүүсийн тэр энд гарч байгаа араатнууд бас байна тий. Тэр тэдгээр араатнууд ч гэсэн яах вэ? Энийг ингэ явж чадахгүй гэж тий. 그런데 사람들은 땅을 파고 바위를 뚫고 그것을 얻으려고 노력을 하면서 생명되는 진리는 찾으려고 노력하지 않는다는 것입니다. Гэтэ хүмүүс энэ мэдчлэн одоо яаж юм гэхэлэр чинь юун дээр нөгөө нэг өөрсдийн хичээлтүүдийг оруулахгүй байгаа тийм тэгсэн хэрнээ яаж юм гэсэн бэ? М, Одоо өөрсдийнхөө хичээлтүүдийг ингэтлээ оруулж байгаа мөртлөө тэр мэрэгэн ухааны төлөө юу ч зориулахгүй байгаа юм. 그렇게 이런 사람들은 아주 위험한 그런 동굴까지도 파면서 그 금을 얻기 위해서 또 은을 얻기 위해서 모든 노력을 아끼지 않으면서도 왜 진리는 찾으려고 노력하지 않는다는 겁니다. Одоо хүмүүс энэ мэдчлэн хүнээс нөө хичээл зүтгэл гарыг үзүүр зүгээр айгүй гарна. Гэтэ хүмүүс яаж хэлэхээр цагаад болоод төлөө нөхдүүд юм хийхгүй байгаад нь тий яагаад хийдгүй юм бэ гэдэг юм яриад чинь тий. 여기 9절 10부터 12절까지 한번 봅니다. За хэдлээ 9-өөс 11 дэх бичлэг байна.
사람이 굳은 바위에 손을 대고 산을 뿌리까지 무너뜨리며 돌 가운데로 도랑을 파서 각종 보물을 눈으로 발견하고 시냇물을 막아 스미지 않게 하고 감추었던 것을 밝은 대로 내느니라 그랬습니다. За тэрээр гараа захир чулуун дээр тавьдаг, тэрээр уулсыг сувраар нэргүүлдэг. Тэрээр чулуунууд дундуур суваг цавчин гаргадаг бөгөөд түүний нүд ямар ч үнэт зүйлийг хардаг. Тэрээр урсгалуудыг урсгахгүй далангаар хааж нууцлагдсан юмсыг тэрээр гэрэлд гаргадаг гэсэн. Амен. 네, 이처럼 사람들은 금은 보석을 얻기 위해서 아주 굳은 바위를 손으로 깨트리고 또 굴을 뚫어서 산 뿌리까지 깊이 내려가서 금은 보석의 광석을 애써 찾는다는 것입니다. Тэгээ хүмүүсийг ажиглан те одоо нэг алт мөнгө те бас янз бүрийн эрдэнэ зүйлүүд хайхад тулд ингэтлээ хичээдэг гэж. 근데 그때 마침 그때 물이 나게 되면은 그 도랑을 파가지고서 그 물을 흘러내리게 하고 또 물이 위에서 스며들면은 그 위를 막고 광석을 캐냅니다. Аа. Тэгээ өөрөөр хэлбэл те тэр а юу лээ магадгүй тэр ухчаа хоорондоо дахиад ингэ гарч ирэх ус гарч ирэх юм бол те тэгсэн ч гэсэн тэрийг түл яа гэсэн бэ? Дахиад тагилж байгаа дахиад өөрөө бухаад ингэдэг гэж. 그러니까 그렇게 해서 보석을 발견하면은 그 보석을 캐서 아주 밝은 지상으로 끌어올린다는 것입니다. Тэгэн гутаа тэрийг ингээд одоо тэр эрднийг олж байгаа юм авангуудаа тэрийг гаргаж ирэх гээд хичээдэг гэж. 이렇게 노력과 연구를 많이 해서 그 광석을 캐지만은 결국은 그것들은 썩어질 것이고 잠시 후에는 없어질 것이라는 겁니다. За тэгэн гут энэ дээр тэгтээ тэдний тэгж хайсан зүйл нь яа гэсэн бэ? Түр зурх гэж. Түр зур бачаад буцаагаад тэр нь одоо алга болно гэж. 잠언 23장 5절에도 보면은 내가 어찌 허무한 것에 주목하겠느냐. 정령이 재물은 날개를 내서 하늘에 나는 독수리처럼 날아간다고 했습니다. Аа. Гэтэ яг яасан гэхээр альва зүйлийг хайх тусам тэр нь одоо юу далавч ургаад нисэх болно гэсэн. Нисээд алга болно гэсэн. 또 아무리 그런 그 금은 보석을 많이 얻고 그것을 캤다고 할지라도 그것으로 생명이 사는 것은 아닙니다. Тэгээ хүмүүс тий хичнээн олон зүйлийг оллоо гэж түүгээр яах юм бэ? Амьдрал нь гэсэн юм биш. 이제 잠시 후에 뭐 우리가 세상을 떠날 때는 다 내놓고 갈 것입니다. Тэгээ бид нар угаасаа түр зур амьдарч байгаа гэсэн. Түр зур амьдарч байгаа дэлхийг яах ёстой вэ? Орхино гэсэн. 뭐 금바지든 금목걸이든 뭐 금팔찌든 죽을 때는 다 내놓고 가는 것입니다. Тэгээ алтан өмд байна уу? Алтан одоо зүйлт байна уу тий? Бүгдийг нь орхиод явна. 그러니까 썩지 않고 영원히 소유할 수 있는 것은 무엇이냐? 바로 그건 신령한 지혜라는 겁니다. Хизээч одоо тэр нь одоо муудахгүй тий байх энэ эрд нь бол юу юм бэ гэхээр энэ бол мэрэгэн ухаан гэж. 그런데 사람들은 왜 이 영원한 지혜는 찾으려고 하지 않고 썩어질 것만 찾으려고 하는가 하는 뜻으로 말한 겁니다. Гэтэ харин хүмүүс тэгвэл яагаад одоо энэ одоо муудахгүй гэж хэлээд байгаа энэ мэрэгэн ухааныг ерөөсөө хайхтар анхаардах юм болоо гэж. 영원히 남는 것은 하나님 말씀밖에 없습니다. Тэгэхээр ясим дээр өнгөд үлдэх зүйл нь юу вэ? Бурхан л үлдэнэ. 참고 성경으로 베드로전서 1장 24절 25절에 거기 보면은 모든 육체는 다 풀과 같고 그 모든 영광 풀의 꽃과 같은데 풀은 마르고 꽃은 떨어지되 오직 주의 말씀은 세세토록 있도다 그렇게 말하였습니다. 그 구절이 어디 구절 좀 베드로전서 1장 24절 25절입니다. 1-р Петр 1-ийн 24 25 гэдлээ харах юм бол тэрэн дээр юу гэж байна гэхээр за 여기서 읽을까요, 목사님? 읽어드릴까요? 네, 한번 읽어주시고 뭐 진짜. 네. За эндээс хэлээ 1-р Петр номны 1-р Петр номны 1-ийн 24 25 харъя. За энэ дээр юу гэсэлээ тиймд бүх мах бод болбоос өвс мэт бөгөөд бүхэл алдар нь өвс ногооны цэцэг мэт өвс хатдаг цэцэг ганддаг үн мөнхөд гагцдаг
болчихно гэжээ. Энэ бол та нарт тунхаглагдсан сайн мэдээний үг мөн өө байна. 잠시 쉬었다 하겠습니다. 네. За эдлээ түр амарч байгаа тусаад оръё. 자, 또 시작합니다. 네. 세 번째는 지혜의 가치는 땅에 있는 것들과 비교할 수 없음에 대해서 15절로 22절입니다. За 15-аас 22 дугаар бүлэглэл рүү орох гэж хэдүүлээ. Мэргэн ухааны үнцэн нь мэргэн ухааны үнцэн нь газрын бүх зүйлээс үнэтэй гэсэн агуулга байна. 네, 15절부터 19절까지 한번 보겠습니다. За 15-аас 15절부터 19절 гэж юм уу? 네. 15-аас 19 дэх эшлэгийг л харъя. 정금으로도 바꿀 수 없고 은을 날아도 그 값을 당하지 못하리니 오빌의 금이나 귀한 수마노나 남보석으로도 그 값을 당치 못하겠고 황금이나 유리라도 비교할 수 없고 정금 장식으로도 바꿀 수 없으며 산호나 수정으로도 말할 수 없나니 지혜의 값은 홍보석보다 귀하구나. 구스의 황옥으로도 비교할 수 없고 순금으로도 그 값을 측량하지 못하리니 그랬습니다. За эндээс харах юм бол түүнийг цэвэр алтаарч сольж чаддаггүй бөгөөд үнэнд нь мөнгийг ч хэмжин өгч чадахгүй юм аа. Тэр нь Офирийн алтаар үнэт судалт гартамаар эсвэл Индраны лаарч үнэлэгдэхгүй. Алт ба шил түүнтэй энэ зэрэгцдэггүй бөгөөд түүнийг үнэт алтан эдлэлүүдээр сольдоггүй. Шүр болон болрыг дурдах чирэггүй. Мэргэн ухааны үн суднаас ч өндөр болоо. Этиопийн молор эрдэнэ ч түүнтэй энэ зэрэгцдэггүй бөгөөд тэр нь шижир алтаар ч үнэлэгдэх боломжгүй юм аа. Амен. 네, 여기는 지혜가 얼마나 귀하고 값진 것인지 그 지혜의 가치에 대해서 역설하고 있습니다. Өөрөөр 12-өөс 14-ийг 2-р сэдвээ үзэлгүй харин явчихъя. тийм байх тийм. Ксани, 우리는 제 이번에 그 제목을 아직 안 봤거든요. 2번 안 했어요? 네. 이번 안 하고 또 건너뛰었네. 제가 죄송합니다. 그럼 2번 하겠습니다. 네, 두 번째는 지혜는 땅에서 찾을 수 없음. 두 번째 12절로 14절입니다. За тэгвэл мэрэгэн ухааныг газраас хайж олох боломжгүй гэсэн агуулгаар орох чинь одоо. 잘 말씀해 주셨습니다. 자, 12절 14절 한번 읽어보겠습니다. 그러나 지혜는 어디서 얻으며 명철의 곳은 어디인가? 그 값을 사람이 알지 못하나니 사람 사는 땅에서 찾을 수 없구나. 깊은 물이 이르기를 내 속에 있지 아니하다 하며 바다가 이르기를 나와 함께 있지 아니하다 하느니라. 10몇 절에 목사님? 12절로 14절입니다. За 12-оос 14 хэдэл уншиж байна. Харин мэрэгэн ухаан хаанаас олддог вэ? Ухаарал орших газар хаана байна вэ? Хүн түүний үн цэнийг мэддэггүй бөгөөд тэр нь амьд хүмүүсийн нутгаас шолдохгүй. 네, 여기 지혜는 하나님과 하나님의 뜻을 아는 것입니다. Оёоргүй гүн нь тэр чинь миний дотор байхгүй мөн далайч тэр чинь надад байхгүй гэж хэлдэг гэсэн. Амен. 하나님과 하나님의 뜻을 아는 것이 지혜입니다. Тэгээ бурхан болон бурханы нөгөө юу харж байгаа бол мэрэгэн ухаан гэж байна тийм. 잠언 1장 7절 말씀을 한번 보겠습니다. 자, 잠언 1장 сургаалт ус 1-ийн 7-ыг харъя. 잠언 1장 7절에 보면 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이오늘 미련한 자는 지혜와 훈계를 멸시하느니라 그랬습니다. За, тэрэн дээр юу гэж хэлэхээр чинь мэрэгэн ухааныг тийм сургаалт ус номны 1-ийн 7-ыг харъя. Гэвэл 1-ийн 7-ыг харахлаарэ 또 бизнес эмээгүй мэдлэгийн ухаан мөн мэдлэгийн эхлэл мөнхгүй энэ ухаан сургамжийг нь тоовч ирдэг гэсэн. 또 잠언 2장 6절에 보면은 대저 여호와는 지혜를 주시며 지식과 명철을 그 입에서 내심이며 그랬습니다. сургаалт ус 2-ын 6 дээр болохоор мэрэгэн ухааныг
Эзэн сойрхдаг юм аа. Мэдлэг ба ухаан амнаас нь гардаг юм аа. 자, 여기 이 지혜는 땅속 깊은 곳에도 없고 깊은 바닷속에도 없다는 것입니다. Мэрэгэн ухаан нь газрын хүнд ч байхгүй, тэр ойрууд далайд ч байхгүй гэж. 사람들은 금은 보석을 그걸 캐려고 땅속 깊은 곳까지 위험을 무릅쓰고 들어가서 그걸 캐내오지만 그러나 지혜는 그런 땅속에 있는 게 아니라는 것입니다. Тэгэнгүүт хүмүүс ядлаа түүнийг хайх гэдэг ингээд явдаг гэж байна тийм. 자, 그러면 이 지혜는 과연 그럼 어디서 얻을 수 있을까요? Мэрэгэн ухааныг бол хаанаас авах боломжтой вэ? 바로 이 지혜는 오직 하나님께로서만 얻을 수가 있습니다. Тэгэнгүүт зөвхөн тэрийг хаанаас авах юм? Бурханаас л амарсан тийм. 그렇기 때문에 그 은을 구하는 것 같이 그것을 구하고 감추인 보배를 찾는 것 같이 찾으면은 그 지혜를 찾게 될 것이라는 겁니다. Тэгэхээр бид нэр тэр одоо мэрэгэн ухааныг хайхдаа жоох ач холбогдол өгчтэй чухал гэдгээр нь хайх хэрэгтэй. 이 사람들은 땅속 깊숙이 숨겨져 있는 각종 그런 그 귀금속들을 온갖 어려움에도 불구하고 찾아내지만은 그러나 인생의 궁극적인 문제를 해결해주는 참 지혜와 명철은 스스로 이룰 수 없다는 것입니다. Тэгэхээр тэр жинхэнэ мэдлэг ба тэр зүйлсүүдийг тийм ээ хүн хайж олохгүй гэсэн тийм. 이게 사람들이 그 세상에 그 귀금속을 찾으려고 땅속 깊이까지 위험을 무릅쓰고 들어가서 찾지만은 그러나 이 참 지혜와 명철은 그곳에서 찾을 수 있는 것이 아닙니다. Тэгэхээр тэрийг болохоор зүгээр нэг хайгаад олцдог зүйл биш байгаа мэрэгэн ухааныг. 여기는 땅의 보물을 가지고 직접 살 수 있는 그러한 것이 아니기 때문에 도무지 그것을 값을 매기지 못한다는 것입니다. Тэгээ хүмүүс хайж олохгүйгээс гадна худалдаж авъя гэж мөнгөний одоо төлбөрийн төлөлт дийлэхгүй. 그러니까 지혜를 어떻게 값으로 매길 수 있냐는 거예요. Тэгэнгүүт одоо тийм мэрэгэн ухаан гэдэг тийч үнэлж болохгүй гэж. 그렇지만 그 지혜는 우리에게 가장 어떠한 그 보석보다도 가치 있는 것입니다. Тэгэхээр тэр мэрэгэн ухаан яах гэхээр альва зүйл дээрээс те ямар ч тийм нөгөө юу гэх вэ? 세상 그런 маш үнэтэй. 세상 그런 그 보석을 구하려고만 노력하지 말고 그거보다 더 몇백 배, 몇만 배 더 가치가 있는 지혜를 찾으려고 노력하라는 것입니다. Тэгээ хүмүүс те өөр янз бүрийн юм хайх гэж хичээхээс илүүгээр тэрнээс ч үнэтэй мэрэгэн ухаан гэдэг зүйлийг бид нэр авах гэж хичээх хэрэгтэй. 이 지혜는 땅 속에서 찾는 것이 아니라 오직 하나님께로서만 얻을 수가 있는 것입니다. тэрийг хаанаас авдаг гэсэн бэ? Энэ аль нэг газраас ч юм уу аль нэг газраас авахгүй зөвхөн Бурханаас ирнэ гэж. 네, 그다음에 세 번째 대지 봅니다. 세 번째는 지혜의 가치는 땅에 있는 것들과 비교할 수 없음. 15절로 22절입니다. За мэрэгэн ухааны үн цэнтэй юу одоо 3 дахь агуулгаар орж байна. 네, 여기 15절부터 19절까지는 아까 읽었으니까 정금으로도 바꿀 수 없고 은을 달아도 그 값을 당하지 Тэгэхээр 10-аас 15-аас 17-ыг уншсан байгаа тийм ээ. 못하고 금이나 귀한 수만우나 남보석으로도 그 값을 당치 못하겠고 황금이나 유리라도 비교할 수 없고 정금 장식으로도 바꿀 수 없고 산우나 수정으로도 말할 수 없나니 지혜의 값은 홍보석보다 귀하구나. 구수의 황옥으로도 비교할 수 없고 순금으로도 그 값을 측량하지 못하리니 그랬습니다. За тэгээ саяхан харах юм бол дахиад таашаа ярьдаг гаяа. Түүний цэвэр алтаарч сольж чаддаггүй бөгөөд үнэнд нь мөнгийг ч хэмжин өгч чадахгүй юм аа. Тэрээр оферийн алтаар үнэт судалт картаваар эсвэл индранилаар ч үнэлэгдэхгүй. Алт ба шил түүнтэй эн зэрэгцдэггүй бөгөөд түүнийг үнэт алтан эдлэлүүдээр сольдоггүй. Шүр болон болрыг
шүр болон болрыг бол дурдах чирэггүй. Мэргэн ухааны өвнөөс футнаас ч өндөр болоо. Этиопийн молор эрдэнэч түүнтэй эн зэрэгцдэггүй бөгөөд тэр нь шижир алтаар ч үнэлэгдэх боломжгүй юм аа гэсэн. Амен. 이렇게 지혜가 얼마나 귀하고 값진 것인지 그 지혜의 가치에 대해서 역설하고 있습니다. Энэ мэрэгэн ухаанд хичнээн үн цэнтэй тэ ийм зүйл вэ гэдгийг энэ дээр хэлж өгч байгаа тийм. 이 지혜는 금이나 은이나 그 각종 보석으로도 바꿀 수가 없다는 거예요. За тэгээд энэ дээр харах юм бол тийм альва нэг тийм энэ дээр бичигдсэн төрөл бүрийн эрдэнэсүүд байгаа. Тэрнээс ч одоо үнэтэй гэж. 또 그것들과 좋게 비교할 수도 없다는 것입니다. Тэднэртэй зүйрлэхгүй гэсэн. 그리고 오빌의 금이나 귀한 수마루나 홍보석으로도 그 값을 당치 못한다는 것입니다. За тэгэнгүүт тэдгэрийг яа гэсэн бэ? Бид нэр тэгээд одоо тэдгэрийг оргуулах бас боломжгүй гэж. 그리고 또 황금이나 유리나 산호나 수정이라도 비교할 수 없다는 것입니다. Тэгээд тэрийг яа гэсэн бэ? Алтаар юугаар лээ бүх энэ дээр бичигдсэн байгаа бүх юмар алингаар нь орлуулах боломжгүй гэж. 여기 그 정금은 이제 순수한 금이잖아요. За тэгэнгүүт би ч болохоор чинь төрөл бүрийн нэг одоо юу нэг эрдний нэрүүд гарч ирж чинь тийм ээ. 그러니까 이런 그 값진 보석들도 지혜와 좋게 비교할 수 없다는 것입니다. За ийм үнэтэй зүйлсүүд нь яг бай юутэй тийм мэрэгэн ухаантай бас харьцуулшгүй гэж. 여기 지금 15절부터 19절까지 기록되어 있는 이런 각종 보석들은요, 상당히 세상에서도 가치가 있고 비싼 보석들입니다. Эдгээр одоо энэ дээр бичигдсэн байгаа зүйлсүүд нь яг эсэм дээр бол тийм үнэхээр нэг харьцуулшгүй үнэтэй зүйлүүд байгаа байна. 그러나 Одоо үнэлэгдэхгүй. 그러나 그런 그 값진 보석들보다 지혜는 훨씬 더 귀하기 때문에 그것들과 비교할 수 없다는 거예요. Тэг мэрэгэн ухаан тэднээс харьцсан үнэтэй гэж байна тийм. Тэдний зүйлээ аргагүй гэсэн. 세상에 가장 귀한 그 각종 보석과 은금도 지혜와는 비교할 가치가 없다는 것입니다. За тэг энэ дэлхийн тийм дэлхий дээрх байгаа зүйлсүүдээс мэрэгэн ухаан нь харьцуулшгүй. 왜 그럴까요? 그 이유는 뭘까요? Түүний шалтгаан нь юу гэж бодож байна? 이 세상의 보물은 생명이 되지 못하고 썩어지고 없어집니다. Энэ дэлхийн яагаад тэгэхээр энэ дэлхий дээр байгаа одоо үнэтэй гэж хэлэгдэж байгаа зүйлсүүд нь яхаа бүгд алга болно гэж. 그러나 이 지혜는 하나님의 모든 것을 받는 길입니다. Гэтэл энэ одоо яг энэ мэрэгэн ухаан яг харин алга болохгүйгээс гадна Бурхны бүх зүйлийг авах боломжийг олгож. 또 지혜는 생명이고 영원히 남아있는 것입니다. За тэгэнгүүт энэ болохоор яг эцсийн дүндээ болохоор чинь энэ одоо мэрэгэн ухаан энийг авлаа гэхэд энэ мөнхөд байна гэсэн. 그렇기 때문에 어찌 그런 세상의 그 각종 그 보석하고 지혜와 어떻게 비교할 수 있냐는 것입니다. Тэгэхээр эндээс харах юм бол хэрхэн эндээ зөвлөх вэ гэдгийг нь хэлж өгч байгаа тийм. Тэгэхээр ийм зүйлтэй дэлхийн юу ч зөвлөхгүй ийм мэрэгэн ухаантай. 세상에 가령 올림픽 경기 같은데 가가지고서 1등을 하게 되면은 금메달을 주지 않습니까? Хүмүүс энэ дэлхий дээр одоо ямар нэгэн тэмцээнд орлоо гэхэд чинь тэндээс ядуулаа алтан медаль авдаг шүү дээ тийм. 그 금메달을 받으면은 뭐 국가적으로도 상당히 영웅 취급하고 또 대우를 합니다. Тэгээ хүмүүс ядуулаа тэр нэг алтан медаль авчлаар зүгээр тэгээ дэлхийг атгсан юм шиг болдог тийм. 그러나 하나님도 모르고 믿음도 저버리고 말씀을 어기면서 이 금메달을 얻었다면은 과연 그 금메달이 가치가 있겠냐는 것입니다. Гэхдээ одоо тэр одоо алтан медалийг авлаа ч гэсэндээ тийм үнэн байхгүй байх юм бол тийм эсвэл нөгөө нэг тийм шударгыг ингээ үл тоосон байдлаар авах юм бол тэр алтан медаль яах вэ? Ямар ч нөгөө нэг үн цэнийг үүшдэг тийм.
비록 금메달을 얻지 못했다 할지라도 하나님의 말씀을 지키느라고 그 금메달을 얻지 못했다 하면은 그건 영원히 가치가 있는 것입니다. Тэгэхээр үнэндээ харах юм бол тэр алтан медалийг авахын тулд тэр үнэнээр одоо тэр эзэнтэй хамт ингээд байж авах юм бол хамгийн одоо мөнхөд байх ийм мэрэгэн ухааныг авсантай одоо ухаантай байж тэрийг авах юм бол тэр нь өөрөө бас илүү үнцэнтэй гэсэн. 그냥 믿는 사람이 성도가 말씀 다 어기고 하나님 저버리고 나가서 올림픽 경기에 가서 금메달을 따왔다고 합시다. Тэгвэл хэдүүлээ тэгж үзэл та. Эзний нэрийг мэддэг хүн мөртлөө би автах хэрэгтэй байна гэж эзнээсээ түр ингээд зайгаа аваад ч юм уу ингээд ч алтавсан гэж бодъё л доо. 아마 세상 사람들은 많이 축하하고 또 뭐 귀한 거기에 대한 보상을 해줄 것입니다. Тэгээ магадгүй дэлхийн хүмүүс зэрэг харахтаа алтын хараад гэж баяр хүргээд ч юм ингэж магадгүй юм. 그러나 하나님은 과연 어떻게 보실까요? Тэгвэл бурхан харин тэр хүнийг яаж харах вэ? 하나님도 그것을 축하해 줄까요? Бурхан тэгвэл тэр хүнд ч гэсэндээ баяр хүргэе гэж хэлэх болов? 아마 아닐 것입니다. Үгүй л болов. 그 세상의 금메달은 다 썩어질 것입니다. Тэгээ энэ дэлхийн алтан медаль гэдэг нь бурханаас үнэтэй биш. Бүгд ингээм хуучрна. 만약에 말씀을 지키기 위해서 그 금메달을 포기했다면 하나님은 그 사람을 더 소중하게 보실 것입니다. Хэрвээ магадгүй тэр эзний үгийг дагах болон алтан медаль авахын төлөө өдөртгөх хоёр гэсэн ийм сонголт ирлээ гэж бодъё л доо. Тэр хүн магадгүй эзний талд зогсох юм бол дараад нь буцаад тэр боломжийг эзэн бас нөхөж өгч болох юм. 만약에 주의를 지키기 위해서 세상의 부귀 영화를 다 버렸다면 하나님은 그것을 더 기쁘게 보실 것입니다. За мөн тэ эзний өдрийг сахих болон энэ дэлхийн ажлыг амжуулах хоёр зүйл байна учраас бодъё л доо. Эзний өдрийг сахихыг сонгох үед эзэн магадгүй алдагдсан цагийг ч нөхөж өгөх боломжтой юм. 꽃은 떨어지고 세상의 권력은 다 지나가지만은 오직 하나님의 말씀만 세세토록 있다고 했습니다. Энэ тэгсэн тийм ээ. За өвс хичнээн дэлгэрдэг гэсэндээ ханддаг юм аа. Тэгээ энэ дэлхийн зүйлүүд хичнээн одоо гой байгаа гэсэндээ тэднээс гундын шүү гэхдээ эзний үг л хэзээч байдаг шүү гэсэн агуулга байдаг те Библиэд. 그러니까 하나님의 말씀 지킨 것만 영원히 남아 있는 것입니다. Тэгээ Бурхны үгийг дагна гэдэг нь өөрөө мөнхөд үлдэх зүйлийн талаар яригдчихэ. 자, 우리 믿는 사람들이 이제 앞으로 다 죽어서 천국에 가서 살 자들이잖아요. Тэгээ одоо энэ байгаа те итгэж хүмүүс энэ дэлхийг орхилоо гэхэд бүгд мөнхөн анчд ороод хамт уулзсан те. 이 천국에서는 이 세상에서 믿음 지켜 잘하는 대로 천국에 가서 영원히 상급을 받을 것입니다. Тэгээ юу гэсэн бэлээ? Энэ дэлхий дээр та итгэлээс хаа очоод тэндээс шагнал хүртэх болно гэсэн агуулга байдаг. 그다음에 20절부터 22절까지 보겠습니다. За хэдлээ 20-22 дугаар эшлэл рүү явъя. 그런즉 지혜는 어디서 오며 명철의 곳은 어디인고 모든 생물의 눈에 숨겨졌고 공중의 새에게 가려졌으며 멸망과 사망도 이르기를 우리가 귀로 그 소문은 들었다 하느니라. За тэгсэн чи юу гэсэн бэ? Тэгвэл мэрэгэн ухаан хаанаас ирдэг юм бэ? Ухаарал орших газар хаана байгаа вэ? Тэр нь ийхүү амьтай бүхний нүднээс нууцлагдсан бөгөөд Тэнгэрийн шуудаас далтлагдсан ажгүй. Сүрлийн газар ба өвхөл нь өөрсдийн чихээр бид түүний тухай сонссон гэцгээе. 자, 여기서부터 지혜와 명철은 어디서 오는가를 설명하고 있습니다. За эндээс эхлүүлээд яаж хэлэх мэрэгэн ухаан гэдэг зүйл за тэр ухаарал гэдэг зүйл хоёр нь хаанаас ирнэ ирдэг юм бэ гэдгийг тайлбарлаж өгч. 이 지혜와 명철은 이 세상 어떤 곳에서도 찾을 수가 없습니다. Тэгээ энэ дэлхий одоо тэр мэрэгэн ухаан болон ухаарал гэдэг хоёр зүйлийг яах юм бэ? Энэ дэлхийн хаанаас ч хүн хайгаад олох боломжгүй гэсэн. 또 모든 생물에게도 숨겨졌고 공중의 새에게도 가려져 있다고 했습니다. Бүхий л амьтай зүйлүүдээс нууцлагдсан. Бүр тэр бүхэл Тэнгэрийн шуудаас хүртэл нууцлагдсан гэж хэлсэн. 우리가 귀로 그 소문을 들었다 하느니라. 멸망과 사망도 이르기를
우리가 귀로 그 소문을 들었다는 이야기였습니다. Тэгээ биднийг өсмөд тийм учраас та нар бид нар болохоор түүнийг мэдчихээрээ түүний сургыг сонсдог гэж хэлж байгаа тийм. 여기 멸망과 사망은 그 죽은 자들이 가는 음부를 가리킵니다. За энэ дээр хэлж байгаа тэр одоо юу тэн дээр хэлж байгаа одоо тэр сүйрэл гэж байна тийм сүйрэл болон үхэл гэсэн агуулга гарч ирж байгаа тийм ээ. Тэр болохоор үхсдийн тэр харьяатай үхсдэд харьяатай зүйлийг хэлж байгаа гэсэн үг шүү дээ тийм. 그 멸망과 사망이 이르기를 우리가 귀로 소문을 들었다 한 것은 무슨 뜻일까요? За тэгвэл энэ одоо тийм юуг суут байгаа юм? 그 죽어서 음부에 간 자들도 이 지혜와 명철에 대해서 풍문으로 들은 것이고 실제로 알지 못한다는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл тэнцээ байгаа зүйлсүүд нь болохоор чинь яг нөгөө зүгээр чихээрээ сонсно гэж байна. Тэгээс чихээрээ сонсох боловч боддоор түүнийг харахгүй гэж хэлсэн. 그들이 만약에 알았다면은 그 지혜를 받아서 영생을 얻었을 것입니다. Хэрвээ магадгүй бид нэр түүнийг одоо харсан бол те одоо магадгүй хараад түүнийг авсан бол бид нэр мөнхийн одоо тэр юу авах юм уу хэмиг. 자, 그러면 이 참된 하나님의 지혜와 명철이 왜 이렇게 피조물들에게 가려져 있습니까? За тэгвэл бид нэр одоо энэ харах юм бол жинхэнэ тэр одоо бурхны одоо тэр ухаарал те бурхнаас ирж байгаа мэрэгэн ухаан гэж яриад байгаа зүйлсүүд нь тэгвэл яагаад тэгж хүмүүсээс нууцлагдаад байгаа юм бэ? 이 하나님의 참된 지혜와 명철이 왜 이렇게 피조물들에게 가려져 있냐면은 사람들이 범죄해서 죄값으로 심령이 어두워졌기 때문입니다. Яагаад гэхээр хүн нэг тэмцэрхийг нууцлсан ч юм биш. Ясан дээрээ хүн яаж гэхээр өөрийгөө гимээс болоод тэрэндээ талхсан байгаа гэсэн. 그러므로 사람들이 그 지혜를 귀한 줄 모르고 육신의 눈에 보이는 것들만 귀한 줄 알고 그것들을 얻으려고 노력을 하는 것입니다. Хүмүүс харин яадаг гэхээр тэр одоо юу гэх тэр одоо мэрэгэн ухааныг өөрт нь илүү дээр, илүү сайн гэдэг ойлгохгүй байгаа учраас яаж юм гэхээр зөвхөн нүдэнд харагдаж зүйлсүүдийг энэ дээр сайн ингээд хайж байгаа гэсэн. 죄값으로 심령이 어두워져 있기 때문에 지혜를 알지 못하고 그 세상의 것들만 세상의 그런 물질과 보화만 얻으려고 노력한다는 것입니다. Тэгэхээр хүмүүс хэлэхээр энэ дэлхийн дээр эд зүйлстэй одоо нэг аль нь үнэтэй вэ гэдгийг ялахгүй болсон болохоор энэ дэлхий дээр байгаа зүйлсүүдийг үнэтэй байх гэж тооцоод яаж гэхэлэр чинь яаж юм гэсэн үнэтэй байх гэж тооцоод түүнийг хайж гэсэн үг. 네, 잠언 3장 13절부터 한번 보겠습니다. За сургаалт төгс 3-ын 15-аас эхлээд харъя. 잠언 3장 13절에 보면 지혜를 얻는 자와 명철을 얻은 자는 복이 있나니 이는 지혜를 얻은 것이 은을 얻는 것보다 낫고 그 이익이 정금보다 나음이라. 지혜는 진주보다 귀하니 너희 사모하는 모든 것으로 이에 비교할 수 없도다. 그랬습니다. За сургаалт төгс 3-ын 13-аас 15-ыг харж байна. Мэргэн ухааныг олдог хүн олдог хүн ухаан бодролыг эзэмшсэн хүн ерөөлтэй. Мэргэн ухааны ашиг мөнгнөөс ч илүү түүний орлого алтнаас ч илүү юм аа. Тэрээр эрдэнэсээс илүү нандан хүсэл татагч юутайч зөвлөшгүй хэмээн. 네, 여기 보면 지혜를 얻는 것이 지혜를 얻는 자와 명철을 얻는 자가 복이 있다고 이렇게 말하고 있습니다. Өөрөөр хэлж харах юм бол те юу мэрэгэн ухаан болон ухаалаг авахч нь ерөөлтэй гэсэн. 그리고 그 지혜를 얻는 것이 은을 얻는 것보다 낫고 그 이익이 정금보다 낫다고 말하고 있습니다. За тэгээс тэр мэрэгэн ухааныг олно гэдэг нь алт мөнгийг олсноос ч илүү чухал те. Бөгөөд түүний орлого нь те бас алт мөнгнөөс илүү чухлаа гэж. 이 말의 뜻은 사람들은 금과 은을 귀하게 여기지만 성경은 지혜가 그것들보다 더 귀하다고 말하고 있습니다. Өөрөөр хэлбэл те энэ дээр Библиэр юу гэж хэлж чинь угаасаа одоо хүний амьдралд чинь алт болон мөнгө бол чухлаа. Гэхдээ өнөөдрийн Библиэлд харах юм бол мэрэгэн ухаан бол тэрнээс илүү чухал шүү гэдэг хэлж. 또 비슷한 말로 잠언 8장 10절 11절에도 나와 있습니다. За энэ дээр харах юм бол сургаалт төгстэй 잠언 8장
10절, 11절. Энэ сургаалт төгс 8-ын 10, 11 дээр бас байж байгаа тэр агуулга дахиад. 너희가 은을 받지 말고 나의 훈계를 받으며 정금보다 지식을 얻으라. 대저 지혜는 진주보다 나음으로 무릇 원하는 것을 이에 비교할 수 없음이니라 그랬습니다. Талан цаваа мөнгийг буус сургамжийг минь авах тун шижир шилмэл алтнаас мэдлэгийг авсан нь дээрээ мэрэгэн ухаан нь эрдэнэсээс жилийн үнэтэй бүсэл татагч юутайч зүйлшгүй гэсэн. Амен. 이 말도 눈에 보이는 재물보다 하나님의 지혜가 더 가치 있음을 강조하는 것입니다. Энэ дээр харах юм бол нүдэнд харагдчихад тэр эрдэнэсээс илүүгээр Бурхны мэрэгэн ухаан илүү одоо юутай тийм үнэтэй гэдэг хэлж өгч. 사람들은 눈에 보이는 금은 보석을 가지려고 노력하지만 성경은 지혜가 그 모든 것보다 귀하다고 가르치고 있습니다. За хүмүүс болохоор чинь нүдэнд харагдаж байгаа тэр алт мөнгө тэр зүйлүүдийг авахд илүү чухалчилж байна гэсэн тийм. Харин яа гэсэн бэ? Мэрэгэн ухаан болохоор чинь тэрнээс илүү чухлаа гэж. 자, 그러면 이 지혜는 바로 하나님께서 주시는 선물입니다. Энэ мэрэгэн ухаан чи юу юм бэ гэвэл Бурханаас өгөгддөг бэлэг гэж. 지혜는 누가 주신 선물이라고요? Энэ мэрэгэн ухаан хэн өгдөг бэлэг гэсэн бэ? 선물. 그 몽골말로 선물을 뭐라고 그래? 선물. Бэлэг. 선물. Бэлэг. 좋은 거잖아요. 그죠? 선물. Бэлэг гэдэг чинь гоё шүү дээ, тийм? 태국 사람들은 컹콴이라고 하더라고. 컹콴. 이 선물 뭐 싫어하는 사람 없잖아요. 근데 지혜는 бэлэг дуртай дургу хүн гэж байх уу? 지혜는 하나님이 주신 선물이다라는 거예요. 자, бэлэг бол яг юу гэсэн бэ? Бурханаас өгөгддөг зүйл гэж. 또 믿음도 하나님이 주신 선물입니다. Яг итгэл гэдэг зүйл ч гэсэндээ бас ялгаа байхгүй. Бурхан түүнийг бэлэг болгож өгдөг. 그래서 눈에 보이는 재물보다 영원한 가치가 있는 것이 바로 하나님이 주시는 이 지혜입니다. За тэгэнгүүт чинь гэдэг мөнх амьдрах тэр мөнхийн амьдралын талаарх зүйл ч гэсэндээ Бурханаас өгөгдөж байгаа бэлэг байгаа тийм. 그러면 이 육신의 눈에 보이는 것만 쫓아가는 것은 미련한 것이고 참된 복은 지혜를 얻는 데 있습니다. За энэ махбодод байдаг зүйлсүүд ч гэсэндээ мэдээж хэрэг ерөөлөөр ирдэг. Тэрнээс гадна сайн тэгээ жинхэнэ тэр алсыг харсан тэр ерөөл нь юу гэхээр мэрэгэн ухаан гэж. 그러면 네 번째 대제 참 지혜는 하나님께만 있음에 대해서 23절로 28절 봅니다. Тэгэхээр жинхэнэ одоо тэр юу гэх жинхэнэ мэдлэг, жинхэнэ мэрэгэн ухаан нь эзнээс ирдэг гэж хэлсэн. 23절부터 26절까지 한번 읽어보겠습니다. 자, 23에서 26 해длээ уншия. 하나님이 그 길을 깨달으시며 있는 곳을 아시나니 이는 그가 땅 끝까지 감찰하시며 온 천하를 두루보시며 바람의 경중을 정하시며 물을 대어 그 분량을 정하시며 비를 위하여 명령하시고 우레의 번개를 위하여 길을 정하셨습니다. За, тэгвэл энэ дээр юу гэж хэлэхээр чинь бурхан түүний замыг ойлгодог бөгөөд түүний оршдог газрыг ч мэддэг. Учир нь зөвхөн тэрээр газар дэлхийн хязгаарыг ширтгэж тэнгэрийн доорх бүгдийг хардаг билээ. Салхины жин, усны хэмжээ, бороонд журам, аянга цахилгаанд зам тогтооход 26절까지 읽어보세요. 네, 26절까지입니다. 지혜와 명철의 길은 오직 하나님만이 아십니다. Тэгэнгүүт энэ дээр зөвхөн мэрэгэн ухаан болон ухаарлыг хэн өгдөг? Зөвхөн бурхан өгдөг гэж. 그래서 사람은 하나님께서 알게 해주셔야 그 지혜와 명철을 알 수가 있습니다. Тэгэхээр бурхан тэр байж ш тийм ээ. Яг бурхантай бурханаас өгөгдсөн зүйлүүд байж ш хүн дараад яг надад ийм байгаа гэж ярьж чадна гэсэн үг л. 그래서 24절에 있는 말씀처럼 하나님은 이 땅끝까지 감찰하시고 천하를 두루 보시고 바람의 그 경중을 정하시고 물의
분량을 정하시고 또 비와 우레와 번개의 길을 정하셨기 때문입니다. За тэгэхээр бурхан яг гэсэн бэ бүх зүйлийг тооцоолдог гэж байна тийм ээ. Тэр цахилгааны жин, усны хэмжээ, бороонд байгаа тэр журам баян цахилгааны хэмээчсэнд бурхан өөрөө тооцоолдог гэсэн. 자, 이 말은 천지 만물을 창조하시고 자연계 법칙을 정하시고 운영하시는 하나님이야말로 지혜의 근본이고 인생에게 지혜를 줄 수 있는 분이라는 것입니다. Тэгэнгүүт бурхан яаж вэ? Бүх зүйл дээр те одоо мэрэгэн ухааныг бүх зүйл дээр тогтоомжийг бурхан өгдөг гэж байна. 잠언 9장 10절에도 보면은 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이고 거룩하신 자를 아는 것이 명철이라고 있습니다. За тэгэнгүүт тэр ухаарлах гэж юу гэлж байгаа юм бэ гэсэн чинь мэрэгэн ухааны чухлыг ойлгодог. Тэгэнгүүтээ аль нь зөв, аль нь бурууг мэддэг те аль нь ариун бэ гэдгийг ойлгодог зүйлийг ухаарлах гинэ гэсэн те. 이제 하나님을 경외하는 것이 지혜의 근본이라는 것을 말씀하고 있습니다. За тэгэнгүүт бурхнаас яг гэсэн блэ эмээх нь бас мэрэгэн ухаан гэсэн те. 그러니까 이 잠언 9장 10절의 말씀은 하나님을 경외하고 그분을 아는 데서 참된 지혜가 시작된다는 것을 의미하고 있습니다. Тэгээ бурхнаас эмээж те зөвийг мэддэг нь юу вэ? Зөвийг мэдэж эхлэх нь мэрэгэн ухаан гэж хэлж байгаа. Тэгээ бас жинхэнэ бас мэдлэг гэсэн. 인간의 지혜가 한계가 있음을 인정하고 창조주를 아는 것이 삶의 방향과 가치의 근본이라는 것입니다. Тэгээ бид нэр харах юм бол те хүний одоо тэр мэрэгэн ухаан гэдэг зүйл дээр болохоор хязгаар гэж байдаг гэсэн. 하나님을 아는 것이 바로 지혜입니다. Тэгээ бурхныг мэднэ гэдэг нь өөрөө мэрэгэн ухаан. 우리가 하나님을 어떤 분으로 알고 있느냐? 그것이 중요한 겁니다. Тэгээ бид нэр бас бодох хэрэгтэй. Бид нэр бурхан тэгвэл бурхныг би тэгвэл яг хэн гэж мэдчих чам гэдгийг бас бодох хэрэгтэй. 하나님은 능력이 무한하신 하나님이시다. Тэгээ бурхан бол юу вэ? Бидний бурхан бол тэ хүч чадлын бурхан гэсэн. 그래서 하나님은 말씀으로 천지 만물을 창조하셨습니다. Бурхан анх яасан бэлээ? Үгээрээ бүх дэлхийг бүтээсэн тэ. 그리고 모든 인생의 생사복을 하나님이 주관하고 계십니다. За тэгэнгүүт бурхан энэ дэлхийн бүх зүйлийг яаж ингэсэн удирдах гэсэн. 이게 참으로 하나님이 어떤 분인가를 바로 깨달은 사람은 하나님의 말씀대로 순종하지 않을 수 없는 것입니다. Тэгээ үнэхээр бурхан яг хэн бэ гэдгийг үнэхээр мэддэг хүн бол яадаг вэ? Бурханы мэддэг хүн бол бурханы үгээс зөрч болж чаддаггүй. 또 하나님을 두렵고 떨림으로 섬기지 않을 수 없습니다. Тэгээ аль бурханд үйлчлэхтэй ч гэсэндээ яадаг лээ. Эмээх сэтгэлээр үйлчлдэг. 그래서 우리가 항상 하나님 앞에서 산다는 그런 마음 자세를 가지고 신앙생활을 해야 됩니다. Тэгэхээр бид нар яах ёстой вэ? Үргэлж тэр бурхантай одоо хамт байх тэр зүйл дээрээ өөртөө ингээд анхаарах хэрэгтэй. 하나님의 말씀을 거역하면은 하나님 앞에 징계받을 줄 알고 두렵고 떨리는 마음으로 말씀을 지켜야 됩니다. Бид нэр бурхны бурхны үгний өмнө одоо тэр нөр хөнгөн хандснаас хандахгүй эмээх нь их чухал байдаг. 그다음에 27절, 28절을 보겠습니다. За хэдүүлээ 27, 28 харъя. 네, 그때 지혜를 보시고 선포하시며 굳게 세우시며 궁구하셨고 또 사람에게 이르기를 주를 경외함이 곧 지혜요 악을 떠남이 명철이라 하셨느니라. За тэр үүнийг хараад үүнийг тунхаглажээ. Тэр үүнийг тогтоосон бөгөөд бас үүнийг шалган үзсэн билээ. Тэрээр хүнд хандан үүсэгтэн эзнээс эмээх нь мэрэгэн ухаан бөгөөд нүгэл муугаас хол явах нь ухаарл юм хэмээн альдав гэлээ. 하나님께서 세상 만물을 창조하실 때에 그 지혜로 선포하시며 굳게 세우시며 궁구하셨습니다.
Тэгээ бурхан юу гэсэн бэ? Бүх зүйлийг өөрөө тогтоосон гэсэн тийм ээ. 그리고 사람에게 여호와를 경외하고 그 명령을 순종해야 살게 하셨습니다. За тэгээ бурхан яасан бэ? Бүгдийг тогтоогоод түүнд ингээд эзний тушаалд дуулууртай байхаар тогтоосон гэж байна тийм. 하나님의 명령을 거역하는 것이 바로 죄입니다. За бурханы үгийг яа гэсэн бэ? Бурханы үгийг а үл тоох нь тий гим гэж байна. 그래서 하나님과 하나님의 뜻을 아는 것이 지혜고 하나님의 말씀과 예수 그리스도를 믿는 것이 바로 명철입니다. За тэгэнгүүт бурхны үгийг бидний хэд нь өөрөө мэрэгэн ухаан гэж байна тий. А эзэн Иесусыг хүлээж авч ойлгох нь гэдэг нь бас ухаар л гэж. 이게 하나님이 어떤 분인가를 확실하게 깨달은 사람은 그 하나님께서 보내신 예수 그리스도를 믿지 않을 수가 없는 것입니다. За тэгэнгүүт одоо тэр хүн бурхны мэдээд ирэхлээр Иесус Христэд итгэхгүй байх аргагүй гэж. 바로 죄값으로 인해서 멸망받을 수밖에 없는 우리를 구원하시려고 하나님께서 독생자이신 예수님을 세상에 보내신 겁니다. Тэгээ бид нарыг юу гэсэн бэ? Одоо тэгээ үхгээ зураагүйсэн биднийг яа гэсэн бэ эзэн? Өөрийн цорын ганц хүүгээ илгээсэн шүү дээ тийм ээ. 예수님은 바로 하나님의 뜻을 순종해서 우리들의 모든 죄를 대신 다 짊어지시고 십자가에서 피 흘려 죽으신 것입니다. За тэгэнгүүт эзэн Иесус яасан бэ? Бидний төлөө тэг бидний тэр уучлалын төлөө загалмайн бүх ингээд одоо бүх үүргүүдийг тэг гүйцэсэн баг. 하나님은 우리 인간을 구원하기 위해서 우리 죄인들을 구원하기 위해서 독생자 예수님까지도 희생하시면서 우리를 건져주신 분입니다. Тэр бидний эзэн бол яасан бэ? Энэ дэлхийг тэг аврахын тулд өөрийнхөө цор ганц хүүг хүртэл түүний ингээд тэг хүүг хүртэл илгээгээд дуулууртай байлгаж ингээд тэгээд загалмай хүртэл ингээд дуулууртай байлгасан. 그것이 참으로 믿어지는 사람이라면은 어찌 하나님의 명령을 거역하겠습니까? Тэгвэл үнэхээр одоо тэг итгэлтэй хүн гэх юм бол өөнд итгэсэн хүн гэвэл хэрхэн яаж бурхны үгийг тэг үл тоохгүй гэж чадах вэ? 그것이 믿어진다면 어찌 예수 그리스도를 믿지 않겠습니까? Тэгээд бид нэр яг тэрэнд нөө нэг яах юм бол юу гэх вэ? Бид нэр түүнд одоо ухаарлаа авлаа гэхэд мэрэгүү ухаан ирлээ гэхэд яаж нөө Иесуст итгэхгүй байж чадах вэ те? 나 같은 죄인을 살리시기 위해서 그 독생자 예수 그리스도께서 십자가에 피 흘려 죽으셨다는 것을 생각하면은 일평생 하나님 앞에 감사하지 않을 수가 없는 것입니다. Тэгээ хүмүүс яадаг гэхээр насан туршдаа тэгээ одоо нэг эзнийг ойлгоод ирэхлээрээ эзний тэр одоо үйлсийг тэ миний төлөө хийсэн зүйлийг ухаарад ирэхлээрээ би насан туршдаа эзний өмнө зөв амьдрах гээд хичээхээс өөр надад хийх зүйл ингээд бодогдохгүй. 그래서 참으로 지혜 있는 사람, 참으로 명철한 사람은 누구냐? 바로 하나님의 말씀과 예수 그리스도를 믿는 사람입니다. Та тэгэнгүүт бид нар яах вэ? Жинхэнэ итгэгч хүн гэж ямар хүнийг хэлж байна? Бурхны үгийг хүлээж авсан тэ эзэн Иесусыг хүлээж авсан хүнийг хэлж байна. 아무리 세상 지식이 많아서 박씨가 날지라도 하나님과 예수 그리스도를 믿지 않는다면은 그 사람이야말로 무식한 사람입니다. Хичнээн бид нар ингээд нэг эзэн итгэдэг гэдэг ингээд ярьж байгаа боловч тэ эзний үгийг ингээ үл тоодог эсвэл Иесусыг үл тоодог байх юм бол тэр хүнийг тэ одоо нөгөө үржимстэй гэж хэлэхэд хэцүү. 예수님의 구속의 그 진리가 참으로 믿어진다면은 일평생 주님을 위해서 몸 바쳐 충성할 수밖에 없습니다. Тэг хүн өөрийнхөө яг тэр бүрэн ухаарлыг аваад ирэхлээр яа гэм лэрэ би одоо бүрэн ухаарлыг аваад ирэхлээр би энэ амьдралынхаа туршид эзнэр ингээд хамт эзнийг харж баяссан талархаас аргаахгүй. 감히 뭐 사사로운 일 때문에 하나님을 떠나거나 예수 그리스도를 배반하지 않습니다. За тэгэнгүүт тэр амьдралынхаа нэг насныхаа амьдралын туршид
эзэн бурхныг үгүйсгэх ч юм уу те эзэн бурхнаас нүүр буруулах надад ингээд одоо юу гэдгийг жижигхэн төдий бодолч ингээд байхгүй. 골로새서 2장 3절에 보면은 그 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어 있느니라 그랬습니다. За тэгэнгүүт эзний тэр мэрэгэн ухаан дотор юу гэсэн бүх төрлийн мэрэгэн ухаанууд нуугдсан байгаа гэж. 그러니까 하나님과 예수 그리스도 자체가 바로 지혜입니다. За тэгэнгүүт эзэн бурхан болон эзэн Есүсийг мэдэх нь өөрөө мэрэгэн ухаан. 고린도전서 1장 24절 말씀을 한번 보겠습니다. 1-р Коринт 1-ийн 27-ыг л харъя. 고린도전서 1장 24절에 보면 오직 부르심을 입은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라 그랬습니다. Коринтчонцоо 1-장 24-절. 1장. 네, 1-р Коринт 1-ийн 24 юм байна. Дуудагдсан Юудэ ба Грекчүүдийн хувьд Христ нь Бурхны хүч хийгээд Бурхны мэрэгэн ухаан болдог юм аа гэсэн. Амен. 30절에도 보면은 너희는 하나님께로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님께로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구속함이 되셨으니 그랬습니다. За тэгээд 방금 고린도 1장 30절이에요. 1-р Коринт 1-ийн 30-ыг нь харах юм бол энэ дээр өсгөлөөр түүний ачаар та нар Христ Есүс дотор байгаа бөгөөд тэрээр бидэнд Бурханаас ирсэн мэрэгэн ухаан зөвхт байдал ариусал ба золилт болсон юм аа. Амен. 네, 이렇게 하나님을 경외하고 그의 말씀만 믿고 나가는 것이 지혜입니다. Бурханаас имэж түүний үгэнд итгээд явах нь мэрэгэн ухаан байна. 노아는 많은 사람의 그 비방을 받으면서도 하나님 말씀만 믿고 방주를 지었기 때문에 그 온 세상이 멸망할 때 그와 그의 가족이 다 구원을 받았습니다. Доо яасан бэлээ өөрийнхөө тийм олон хүмүүст ингээд нөгөө хэлсэн. Эзний үг дамжуулсан. Тэгээд эзэн тэгсэн чсэндээ олон хүн түүнийг нөгөө итгэхгүй тэг үл хүлээн зөвшөөрсөн ийм байдалтай байсан чсэндээ доо эцсээ хүртлээр дуулууртайгаар ингээд дагсан тийм эзнийг тэгснээрээ тэрээр одоо тэр авар юуны хөвгч авдартай орсон төдий гэр бүлийг нэгээ чсэндээ аварч чадсан гэж. 네, 그러니까 하나님의 말씀을 믿고 순종하는 자가 지혜로운 자입니다. Өөрөөр хэлбэл Бурхны үгэнд итгээд дуулууртай дагдаг нь тэд мэрэгэн ухаан гэсэн. 그래서 바로 노아는 하나님의 말씀을 믿고 그대로 순종해서 방주를 지었기 때문에 참으로 지혜 있는 자였습니다. Өөрөөр хэлэх юм бол яаж хэлж Бурхны үгэнд итгээд тэгээд дуулууртай байх нь мэрэгэн ухаан гэсэн. 다른 사람들이 볼 때는 노아가 방주 짓는 것이 아주 미련한 일 같았지만은 말씀대로 행해서 구원받은 노아가 참 지혜를 소유한 사람입니다. За тэгээд юутэй бус хүмүүсийн хувьд болохоор чинь тэ эзэнд итгээд дуулууртай дагна гэдэг нь юу гэх тэ юу гэх амаргүй байсан байх. Нуагийн хувьд ч гэсэн тийм байсан байх. Гэхдээ нуаг эцвэртлээ дагсан. 이 하나님을 모르고 그 말씀을 알지 못하는 자는 자기 영혼이 있다는 것도 모릅니다. Тэгээ Бурхныг мэдхгүй, Бурхны үгийг дуулууртай дагдаггүй нэгэн хүн ядлаар хүн өөрөө тэр Бурхнаас авсан амьсгалтай гэдгээ ч мэддэг. 우리 인간은 영혼과 육체로 돼 있지 않습니까? Хүн бол юунаас бүтдэг гэхэлэр чинь махбод болон сүнс буюу амьсгалаас тийм бүтэж байгаа. 그렇게 믿지 않는 사람은 바로 자기 영혼이 있다는 것도 모르는 것입니다. Тэгэхээр итгэгч биш хүмүүс итгэгч биш хүмүүсээс өөрийнхөө сүнсийг тэр итгэгч өөрөө сүнстэй гэдгийг ч мэдэхгүй явж. 또 만물을 누가 창조했는지도 모릅니다. Тэгээ бас энэ бүх дэлхийг хэн бүтээснийг ч мэддэггүй тэд нэр. 우리는 하나님이 창조했다는 걸 확실히 믿습니다. Харин бид нар болохоор Бурхныг дэлхийг Бурхан бүтээсэн гэдгийг бол мэддэг. Итгэдэг. 또 그들은 인간의 사는 목적도 영생의 길도 앞으로 있을 심판도 알지 못합니다. За тэгвэл тэд нар бас яаж хэлдэг чинь энэ дэлхийн тэ одоо нөгөө нэг
тэр хүмүүс итгэж биш хүмүүс яаж хэлж энэ дэлхийг шүүгдэнэ гэдгийг тэгээд дараад нь дэлхийг юу хүлээж байгаа гэдгийг шиг бодохгүй явж. 우리는 하나님을 영화롭게 하고 영원토록 그분을 즐거워하게 하는 것이 우리 인생에 사는 목적이 돼야 됩니다. Тэгээд бид нар яаж хэлж чинь бид нар бол одоо юу гэдэг бурхантай хамттай мөнхөд тэгээд эзний дотор амьдрах нэг зорилго байгаа дээ шүү дээ тийм. 이게 하나님을 모르는 사람은 하나님이 창조한 그 증거를 보고도 깨닫지 못합니다. Тэгээд харин бурхныг мэдгүй хүн яадаг гэхээр бурхныг одоо тэр бүтээсэн зорилго гэдгийг ч мэддэггүй. 이게 하나님이 창조해 놓은 그 천하 그 천지 만물 보고도 하나님을 알지 못하는 것입니다. Тэгэхээр яаж юм гэхээр чинь бид нэр тэрийг одоо юу гэвэл бурхныг одоо ойлгохгүй гэдэг гэсэн үг. 요한복음 17장 3절에 보면요. 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이라고 했습니다. Ромасоё. 요한복음 17장 3절. Йохан 17-장 3절. Йохан 17-гийн 3-ыг харах юм бол тэндэж гисэн бас ямар агуулга байна гэхээр 그래서 전도서에 보면은 전도서 12장 13절로 14절에 보면은 그 하나님을 경외하고 그 명령들을 지킬 것이라. 이것이 모든 사람의 본분이라고 했습니다. за тэгэнгүүт бурханд яа гэсэн бэ? Йохан 17-장 3절이죠. 요한복음 17장 3절하고 전도서 12장 13절 14절. 전도서 12장 13절. 13절. Номлогчийн ус 12-ийн 13 дээр бас байж байгаа. За 전도서를 읽어봐요, 목사님. 전도서 12장 13절에 보면 일의 결국을 다 드러나니 하나님을 경외하고 그 명령을 지킬지어다. 이것이 사람의 본분이니라. 그랬습니다. За энэ дээр харах юм бол номлогчус 12-ийн 13 дээр харах юм тэр хэлэр чинь энэ бүхний дүгнэхэд бурхнаас эмээж түүний тушаалуудыг дагагтун энэ нь хүн бүхэнд хамаарна гэсэн. 그러니까 이 말은 결론적으로 이 말은 인간의 목적은 하나님을 경외하고 말씀을 따르는 데 있다는 것입니다. Энэ дээр харах юм бол те хүний одоо зорилго юу байх хэрэгтэй юм бэ? Эзнээс эмээгээд үгэн дээр дуулууртай байх хэрэгтэй гэсэн юм ярьж. 이렇게 오늘 그 욥기서 28장을 보면 욥이 얼마나 그렇게 그 세상 사람들이 이렇게 세상 그 보석을 찾으려고 노력을 하면서도 참 지혜를 찾지 않는다는 것을 안타깝게 여기면서 한 말입니다. За тэгэнгүүт энэ одоо сурвал номлогчийн үсээр харахаар харин яаж хэлэх чинь хүний байдлууд нь гэтээ тийм биш байг харахтаа харамсал хэлж байгаа тийм ээ. 네, 오늘은 여기까지 하겠습니다. За өнөөдөр ингээд дуусгая.